Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK. Il-gesti għaj Gianni. Right. U aħna najdu storja fuq il-gestana. Gianni zgur ma jiftakarix dil-storja, xvina kont isni papera bil-kam kien jati kasi. Tipo, konna morna Stockholm, flim kien tiftakar. Meta konna morna l-MTV Awards. La, si iftakar. Ma xkien ġara dak iż-żmien ix-xorb kien. La, solitament inkun papra dak iż-żmien. I didn't even feature on your radar. No. Int kont imdawar berba modelli u jien kont dik il-papra fil-kantuniera. Ma xkont qed tagħmel? Jiena kont lajt, kont erbaħt bil-competition. Minni ma nixtriqx nidħol fija. Issi tħol fija. Jena nafa l-istoria, guys. Tisimaw din l-istoria. MTV Awards. MTV Awards. Xibċi lyrics. Le, mort, musa najd. Għamilla grok. Anyway, u jien nibża mill-aeroplan, u fuq l-aeroplan ħana uġen l-ura t-niprofa norqotek biex ninsa li għedin fuq l-aeroplan. Bda nxomri ħastramba. Le, u bat niftaħajna jonsib, il-iħta saqaħ bil-kalzetta u ma wiċ. Illa. Mi ma nixrobx imma. Xejn? Għamilli tal-sponsor, right? Ma kem titċaqla. Vera, xroq inti. Idu ma nixrob 20 sena jien. Tajjeb, ma la-stay away from Vera. this. Vera. La, good for you. It is very good. I will smell it. 20 Dana sena. huwa bażikament dan huwa ram Premium Rum, Barcelo Imperial Ron Domenicano. La, dak il-fliexku. Rondo Veneziano. Minant Hansa, it's very good. Dan huwa it-tieni episodju li qed ikonna il-privileġġ xorbu. Isma, għax Gianni ilu ma jixrob 20 Enjoy. sena, x'kien għaddik id-deċiżjoni ġifieri? Jiena deċidejt ma nixnaqaf nixrob hangovers do jdumu jumej, 3 tijim. Okay. Niftakar namel, nixrob nar l-erba, Havana. Nistan semmer dak post eccellent, leggenda. It was a meat market. Nixrob l-erba flasġija. U l-ġimma flasġija għadni radio sejjer. Istra. So għat, daqsek. U I cold turkeyed. Istra. U għaf totalment, għaxat ma saxkun. U niftakar kont għamil sajf, xin kont ndoq band u DJ, u kont xob kull-jum. U niftakar I clearly remember it, Tuesday, mid-September, fil-5 fil-ħodu, bil-qeda wahdi qudiem chicken, patata, qed ngħidini li fis-sakra 3 xhur. This has to stop. Istra. Mbagħad 3 xhur patata. Mbagħad I became gluten tolerant, so ma sax ixrob birra, jkun ixrob birra biss. So mbagħad tajtu għal kollox. Issa biex nissoċjalizza forsi nħodlok iħta tazza mbid biex nissoċjalizza u darba kull 6 xhur, per eżempju għal birthday ħadd korona. Because that's a gluten-free beer. Istra. Jien ħana ngħidlek storja opposta. U mbagħad ħanqalbolkom it-tnejn. Jien kell eating disorder, bulimia. Okay. Which is like you need to have control. Ma konx naf dak iż-żmien x'inhi, konna sa person ikun qiegħa, ma fil-fatt għax trid inżomm il-kontroll. All right. Morna Tunizja, nasab hemm kienet Mendi, mal-animation team, u jien ma nixrob jien nerd, qatt ma midxej. Imma dawk il-5 tiem ħassejt li rrid nixrob u għamilt 5 tiem patata, bl-absint u l-aftershock minn fil-għodu. Il-ustja. Darba lajt. Wara dawk il-5 tiem, Aftershock. wara dak il-5 tiem u qalu li bulimia dem ħatibqa' miegħek bla I was never bulimic again. Because I let go of control. That's it. I knew what it was like. Psychological. Kont għaf li jek tixrob aftershock aħmar u aftershock blu. Taqla viola. Saqsi il-neighbor tiegħi. Jizza l-aħmar wasal. Isma, kellim nafu Mendi, salix Mendi l-gestijak. Mela, saqsi Barra li l-isbaħ mara. Mendi, u Mendi is Mendi. Kemm minn sabiħa. When you kiss. Stop me from shaking. Eżatt, she's Mendi. Nħobba l-Mendi jena. Kwieta jena. Għana ċaġa fuq Mendi. Mendi għalmetni. Li meta namel laj cream. Tiftakar għadi jinti. Il-PLJ kamel tukoll. Konna Turkija. Konna Turkija. Konna għal taġulu Ludwig. Mux Turkija mor tamlu xie lift jew xie ħaġa. Issa ek moda, le? U għalt li meta tamel laj cream tamlux drast naħabis, toqsejra ek, għax tamel ek jiġu it-tikmixu ek, toqs tamel ek u ek. Allora għaddi namlu ek u ek bis-saħat jgħag.
Si? Xieġri? Mela, Carlos taqazzam il-karti. Jiex kellu najt. Najt li isma kullħat qed jgħidilna fuq dil-card game iwa tistaw takwistaw ġust tibatunna email admin at take2.mt Good idea. jew batunna messaġġ fuq It's a great Facebook. card game. Ovvjament il-cards huma aktar hot, ok? Għattakom tad-dara, għak nżommhom naqgħu. Oh. Tan. All right. Hemm hot. Hemm hot, all right. Hemm hot. Relattivament. Relattivament, Tad-dar yeah. ikunu hot bat. Ejna, guys, issa, is-soltu nibda jien, imma l-lum ħanċedi lil-Carlos. Ibda. Ħanibda jien? Ibda. Stenna. Irridu nagħmlu toast. Ejja, toast. Toast. Mela, Għamlu guys. bil-majn, tajlek maċka ma Wala, tixrob. għamek. Kumbat tixrob li. Mela, Ħanejdu l-verità. ħanajdu l-verità u l-verità kollha, tajjeb? Alright? Okay. Yes. Xob ġili ġanni nibki, ħanaraw. Issa ħanaraw xinu ġej. Sinjuri ħanaraw xinu ġej, irna xilna Go, imbikku Carlos. l-mendi. Saqsi. Mamma mia. Saqsi Carlos. Sorry, imanna li l-kom it-nejn? Le, l-minti. Imma l-istess titfaħħal il-persuni imma. Imma tista' tsaqsi li Gianni. l-mendi u il- Għajġiġ bin. Għandek fetish jew kont ma xi ħadd li kellu fetish? Fetish. Fetish. Et netkemmu dejjem taħt il-frix et nassumi jien. Mhux hekku. Fetix tista' Jien naf forsi għandi fetish li tlaqqan imnieħrek u toqgħod tilabbi fuq il-mejda. Force? fetish Le, Mhux fetix, bil-force, sexual. No, Tista' tkun no. dominatrix, le? Imma xorta. But they're sexual. You're not under the sheet. Well, You're on your knees It's- around the bed. Sessuali. I love Mendy. This is why I love Mendy. no, jiena m'għandix fetishes. Stand, fetix mhux sessuali biss. Sa fejna fien tista' tkun ikollok fetish li mhux neċessarjament. Maybe it triggers something sexual, ma jiena nista' jkolli fetish noqgħod nilab il-bozzozz. Eżatt, imma tkun fetish fetish Ta' stramba. fejn neċċa ruħna bil-bozzozz. Ok, Ma- xieċitak, Gianni. Le m'għandix fetish u qatt ma ħodt Le? ma xa, le estra. I'm sorry to disappoint, man. Le, zi. Ħanara zom. Qatt ma kont ma xi ħadd li kellu fetix? Le? Tarba ma ħodt ma xa. Straightforward inti ġifieri? Missionary, mbagħad. Ma dak mhux fetish. Le, no, I know. Straightforward. Ħalli ħajdilna. Boring. Tibda, you start off. Le, no, I don't. Ġifieri laqas pereżempju torbot jew xi ħaġa qatt No, marbat. I did. Blindfold. Yeah, we are some stupid, not mux a fetish, it would be... Domination, straight- ma dik No, tiġi. no, darba kont qiegħed imsifer u xtrajt chocolate spread, body chocolate. You know, Ann Summers, kont qiegħed Londra ta' Rustja. Ħanaw di xini. And we use it a bit. And I was saying this girl is amazing, because I'm feeling it in two places. But it was my cat. Who cared to join for the last licky. Luckily it wasn't there. It was a bit further down. Okay. But I'm going, Oh, Jesus no. Christ, man. This is incredible. Chocolate mhux tajjeb għaqta. Naf. So that's Wara no. 50 Shades of Grey, kulħadd kien iffissa. Le, it-kellim da fi żmien, long time Mendy, ago. għandek xi fetix? Jgħandu, no? Per eżempju? Yeah. Min hopp l-erbit u L-irbit mux pala commitment, pala irbit physical. Pala commitment. Mux pala tintrabat mux għat. Nafx taġobni. Ħafna. Jien naħseb. Nibda naqla l-imdalla ma jilbisomx l-ingravati, Peppi. Jien naħseb jiddependi ma' min tkun imma stra l-fetix u. Naħseb hija dependenti naqa' ma' min tkun. Tkun nasib xaħat. Ma jistax un somebody Ġifieri who's a... dominanti jew sottomessa skont ma' min inkun. Xek. Yes. Manka l-karattru. Min inħobb tiegħek u niddominarha. tal-persuna. U anka relazzjoni. Relazzjoni. Tibet waħda minn dawn tal-weekend, the hot weekend, Eżatt. you get a bit creative, Mhux hekku. you know. It's now or never. Mela ħankompli jiena. Nice, gone. Mhux se nibda ħanibda serja fakit għax inti tiegħi kollha serji. Vera, ħatmur serja. M'għandix iktar, kollha serji. Inti persuna Ma serja. nsaqsi l-Mendi. Serja, ma dekx Read, relax. Tasal toqtol għall-imħabba. Le, hej. Żgur? Le, żgur. Jekk hemm xi ħadd ħajspara l-Peppi, ma tisparalux? Mhux dik mistoqsija. Prova. Indiretta. Toqtol għall-imħabba xi ħadd li tħobb. But that's self-defense, no? Like. Mhux No, xorta no, toqtol no. imma. Toqtol għall-imħabba tipproteġi xi ħadd li tħobb.
Il-mistoqsija hija. Ma last resort kieku, għax vera. Taħseb tasal ma tagħmilha. Xandru pereżempju, t-tifel tiegħek. Kon sajdlek, jiena jekk xi ħadd Jiena xi ħadd imiss tifla. jekk xi ħadd miss it-tifla, Hemmhekk biss. lest imur omri l-ħabs. Imma mbagħad differenza bejn it-tifla u xi ħadd ieħor allura. Xorta persuna. Yes, ma jira. Imma jiena l-imħabbat. Eżatt, l-imħabbat. Parti mill-imħabbat jira, ma so tifla. Ma kieku nipprova. Le, nipprova minn kollox, but jira meta ma tifla kienet żejra. If somebody hurts my daughter, I will kill them. I have no issues. Omri l-ħabs, no problem. Għax, you don't. Issa nara il-ġurnata, it's a bit different, but no, I would still think if somebody. Dejjem ikun hemm xi ħaġa ġejja. I mean, Naf, imma. the reason why they do it vera diffiċli. Mux ħajkun xaħat illi xi boyfriend jew girlfriend, they broke up with her and they were ħammu noqtolhom. But if somebody physically injures my daughter, hurts my daughter purposely for no reason like that, nasal. Tini baseball bat. Jien ukoll naħseb Nistanaj xi ħaġa żgħira. biex nipproteġu l-familja. Nifhem xettajt illi these people can have a reason, but jiena nħoss illi dik hija r-responsabilità tiegħi bħala missier. Regardless, jiena r-responsabilità tiegħi li jekk xi ħadd imiss lit-tifla, jiena lesti nħassru daqshekk. U dik hija responsabilità. Again, nerġa' ngħid mhux ħatkun xi ħaġa sempliċi. Eżatt. Xi ħaġa isma' jilagħbu fil-ħarestat. Imbottawa. No, but if there is a reason where unaf li hija raġuni malvaġġa u coming from a bad place. Għad ħassej dik ir-rabja lejn xi ħadd ħabbat tifla. Yes, mhux li noqtol. Imma rabja, protection. Yes, big time. Big time. Jiena xielet kontrolla ma. Jiena mbagħad pereżempju tifla. X'tagħmel bija dik ir-rabja? No, what I try to do is there were some issues at school u kont nallima kif tirrispondi tifla. Għal-bullying, that's so hard, man. Kont ngħidil asma' ħalluk ma jgħidulek ħanajdek x'tajdilhom. Idilhom hekk. Jiena U għallim ta' tweġġa' lura Jiena konna u ġeb il-qiegħda nisma' fejn. Jekk x'ħadd jgħidlek il-ħajja jekk, ħatgħaddi minn assertive, u tittallimhom li jkunu assertive. Ma mhux li jkun violenti. Imma xorta. Dejjaqli. Tħoss. Ma tista' tagħmel xejn. Ta' feeling li ma nista' tagħmel ta' helplessness. Toqtlok. So yes, jekk somebody reġa' jiena baseball bat, tuni 10 minutes ġo kamra. Johnny, inti. Jiena, mela. There you go, 51 and a bit. Mċċalex ma nara xejn. Mela. Tidrektor intelligenti. Mela, jiena ħanuża di ma toġobniex li ħanet għammek. Għax it's not fun. Di. Il-Carlos ħansaqsi, għaxi papra. Let's rock and roll. Għat lib tal-ċaħat jew qalbu ilek. Nice. Mela, yes, għalbwili u jina libta u koll xaħat. Yes. Għalbuilek? Għalbwili. Ma zaħan li titkelmu fuq libta imma in a serious way. Għalbwili. Daw 16 years. No. Unfortunately, sfortunatament, il-ħajja kifra u għalbwili u ma sirċ naf li sirt naf ħafna wara u għalt li f'wiċċi. U sfortunatament jien ukoll tul ħajti libta. U dispjaċina ħafna, ħassejtni ħażin ħafna wara, imma milta ġifieri u Jaqqat ma milta. Tallimt Jiena nitlaq. Sekonda, tallimt li hija ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar tħassar iktar lilek. U mbagħad tħassar kollox. Kif qajt mal-persuna? Dil-persuna t-tella mbagħad? Bajt tajjeb, ħafna x'tkellimna fuq min, il-persuna li libta magħha jew il-persuna li libta. L-min libta. Le, għadna okej sal-lum. Għax jiena mbagħad mal-ewwel, mbagħad ngħidilhom. Jiena ngħid. Yes. Ifhem, sometimes, tipo jien qasma dejjem nitlaq. Dejjem nitlaq. Titlaq ġibi. Ġifieri jekk ħanna salbiex naqlbilek aħar nitilqek. Ftemna. Imma kultant ngħid, ġifieri kellek ħsieb li jisma' to sustain a relationship. You need some spice. Is that needed over a long time? Le? It's a double-edged sword. It's a double-edged sword. Jena darba konna qegħdin xara bank u kien xatet jitkellem fuq relazzjoni kun karta u meta taffeċ karta l-affiċ tal-karta. Ma tiġix l-istess. Qatt tista' ddum tad-dija bl-aħjar steamer qatt ma tiġi ditta. So jiena knemmen illi kważi aħjar tisma' dud. Jiena knemmen. Jiena tallimt dik, jiena tallimt illi kemm jiena qatt ma bilta. U qatt tagħmlu ilek? No. Ma ftakar jiena in my life ftit kelli relationships
ta' vera. Kienu kollha 8 hours. Għax jina playboy nafek. Ma jena se jiderek, ma ta' u koll. No, but no, I didn't have many Meta long kien zaħir kien, relationships. kien player, meta kien zaħir. I was... Allura, ma tafx kien. U juwa jiex fil-ħajja tal-arti, Yes, tal-mużika. ma kelli relazzjoni twal. Eżatt, Illi tajt isma' we're in a relationship. Għax dejjem on egg. It kek, will be with someone, but I'm not with someone. Eżatt. Bat kelli forsi 3-4 li kienu U dawk il- ta' vera. U l-aħħar waħda, which is ħana 21 years Wow. dal-waqt, ġifieri. U ma kienx hemm. It was never. I wouldn't. Iżjed u iżjed issa li għandna tifla. But 15 years, but I wouldn't. That's Preferi ngħid isma' telefonata, dude. I wouldn't do it. Tamellix over the phone. Mux But hekk? no, għatma. Issa, jiena, in my case, jiena kont afżajta l-persuna li there's something wrong in the relationship. He didn't take heed, insomma, didn't want to, he just wanted to keep going. And, but, I did find someone. It happens in But there was a bit of communication. I think was madu. We're going nowhere. Out of the blue. Daw kullu lar, out of the blue. Le, mux out of the blue, kont afżajtu. Not justifying anything. If you're Isma, still a love bitch. is messy, ta' Mux hekk? Love- U monogamy is, for some, it's difficult. Monogamy is too cruel a rule. Yeah, exactly. Friends. Hashtag. Friends. Friends with benefits, hashtag. Monogamy is too cruel a rule. Mendi inti. Make it hot, please. Fimni. Għax jien m'għandix nistan biddel waħda. U suppost. Uweja waħda, M'għandi eh. xej hot. Imma ħatqod tażila. Għana zel waħda hot. Le, random. Alright, random, random. U daw xinu ma daw? Alla, men. Dawk jek ma tirrispondix, Special jaf card. Jek tiġi mistoqsija li vera ma tixtieq I have to go for tirrispondi. that. Isa, Mendi, Tista' go. dur Mela, favur tiegħek Abby. kontrik. Storja memorabli ta' flirt jew seduzzjoni. Ma darba kienet Stockholm. Ma ġanni Fuq sama l-aeroplan. ċammejt ħaġa. Li għadritni. Għax jino lejtom ek, jow Le, apposta. Ta' miftakarix kien. Wattara ta' kasi ġanni zammit. Mistja. Madonna. Għad niftakar dak il-moment, għad niftakru stra ġanni zammit ta' kasi. Fimta? Iħta saqaj. Wiċċek, għal-madonna. Aħjar mixxej. Aħjar mixxej. Aħjar mixxej ta' kasi. Stajt inti għab BMW. Eh. Jena. No, minn mara jena inti għab BMW ta' spiss. Ukoll. Fil-ħod, il-bajt ma wicċa. Il-bajt ma wicċa. Kull rieda. Umula bub. Tajt l-ostja, tajt il-BMW. Fil-ħodu. Dik tal-ostja dik, biskom ta' Il-mara tijak għaddisa. 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 Beatifikazzjoni sarja Imma daħajja. daj, they're spicy, allura, it's never a dull moment, naħseb. Em ta' bat. Obviously. Madonna, niprofa naħseb storja ta' seduzzjoni. Ej, jaħseb. Wejja, bi. Jew flirt? Xieġifir, għat ma kellek seduzzjoni. Le, ma tnar l-wahda. Imma, tista' twaqqa kull raġel, per eżempju. 50 Shades of Abigail. Tista' twaqqa kull raġel. Jiena waqqa kull raġel. Le. If you If put he's in your love with mind to someone it. else, I don't think. If he's deeply in love, imma jena Kull 80% for Kull raġel u. Percenti zolin, 80% in-nexxi. 80%. Storja ta' seduzzjoni. Ej, Abigail. Ejja, there was someone who was dating somebody else u tħaltlu. Għat? Jew kem xaħat li tajt isma I want him. Naf, she moves, she dance, moves. Darba kelli Naħseb storja għamlu, li bdiet totalment platonika. Okay. Okay, so Between a guy and a girl. għatma ħsib li nistan ħoss l-affarijiet li ħassejt imma tkun platonika. Umbat ħalli żviluppat. For me it was interesting because there wasn't seduction as such. But the seduction was strange because when it starts platonic Subtly, and you have the feelings you have usually after kissing someone. Imma it happens before just through the kind of... It was interesting. Vera, għatma esperienza jta qabel. Allora meta ġiet il-bewsa, kien hemm ġo ħafna loaded emotions. But, kont ħassejt xi ħaġa li dal-persuna qabel jew le? Qabel xiex? Qabel bawsa. Iva, kont ħassejt kollox. Istja, Imma mux platonic, kontu. It was platonic. We were living it platonically. Imma l-emozzjonijiet kienu kollha hemm. Allura anke meta ġejna l-moment tal-bewsa, l-ewwel net kien hemm biża'
kbira. Tiġifieri naħseb għamilna l-isbaħ 10 minuti. Biża li ħatfottu relazzjoni. Le, Friendship. biżax kien hemm dik id-differenza Ta' feta. fleta. Tipa, what is this? We did not understand it. Ara, kem ħagost imma. Illa anku kien imbezza ħafna. Kien imbezza. It was good, ġifiri, mbagħad. That's a loaded question. it was experience. complicated. It was an experience that changed my life, I must admit. Ukoll. It did change my life. Wow. It did change how I perceive myself. Imma it was what it was. It was what it was. Next question, who's next? Thank you, Carlos. Welcome, who's next? Min saqsi Nafx kif għadi? timxu. Jiena. Mela, Jiena. Le, inti le, Gianni. Gianni. Oh, dear. Le, mux goffi. Le, right. Ma ndawaram da goffi. M'għandix dubju, This is going to open Pandora's box Hey, yo, of that's le, rock and but roll. it's Għadek kem not. ftaħt. It's not, rock and roll. Ma dan il-ġuvnot. Għat użajt sex toy. Le. I doubt it. Ma da le, alright, so ma xatti horror goes without saying. Inti le? Le, jena kelli da il-chocolate spread. Dak biss? Le, darba, u l-istess Madonna. persuna on the same night konx trajdaw bad idea, guys. Edible underwear. Mux ma li kell da. No, that's insert tajda ħanu. You're a piggy. Insert tajda ħanu. These are, isom tal-plastic, but it is tal-plastic which dissolves in Tista' your mouth. tikla. So, put them on, I'm off diving, after about 8 minutes, saying, waiting, fucking, you get a bit of a sugar high. U da, man, għala tibda titqalla, dak cherry flavor. Fucking hell, ostja. And then you start, a lot of them, ċat it-wadda before titqabaċ. U t-taċċajti, It was like fucking the dog killed the bird. Ma tanga jew bloomers kien. Le, ma madux zaħir, ma xkien hemm il-volum. Għallana. Mbagħad kien fadallek aptit biex tagħmel affarijiet oħra wara. There was a bit of the sugar rush. Kellem naqriġ enerġija. Ma tlibna ċokkolata. Illa titqabbad id-dardi. Nice. But otherwise, no, I don't the fluffy handcuffs, No. but fun, not a sex toy. Vibrator? Le, no. Le. I like your Le? idea. No, but I never used them. Le, ma xejn. Għat ma daħħaltom. U niftakar darba kena Secret Santa, this was a good story. Darba kena Secret Santa radio. U niftakar tiftakar Garland, they gave me the Secret Santa was the bullet. Din hija il-vibrator iż-żajra, id-dawwara. Which is Nera meddi, no, which is fun Kind because of even thing. as I used to, you just put Tiny dinky thing, Eżatt. okay. U jienu użajta much l-għada good. Secret Santa għax ħatta man ħana meċej bjedi għan uża Secret Santa for the next day u ħatta to this party Secret Santa ħafna nis high alright Oh, me. and this Ħafna vibrate nies? high alright Posh. went missing would have no idea I still don't know who took it somebody took it because I said where is it gone It's not someone me. took it jena like dak il-ħin and they went smiling that's how it was a Merry Christmas but I never found out who took it Okay, that's an interesting. so it's gone somewhere. Appell The għal dan mystery of il-bullet. Johnny's missing vibrator, ladies and gentlemen. Nħorġu għek, It nħorġu was a storja blue siħa. bullet. Il-listri. Stole Jiena. the bullet. All right, that's a good one. Nsaqsi xaġa serja lil Ġanni. Okay. Tibża tixjieħ. Le? No. Etni xieħ, għalla 50. So, I'm a middle-aged man, past middle-age. Middle-age 40, 45. Ma tibżax mill-fatt li tispiċċa l-ħajja. That is as in death? Like, Jow, letni xieħ li ma tibqax cool. le, li tixjieħ l-ħajja tgħaddi. Iż-żmien jgħaddi. No, mux nibżamma. Le. I mean, ovvjament nħares lej ħajt il-lum, jek jgħin għajdu jgħin ħares sa' 80. Fuck, man, I've passed the halfway mark. And fadalli 30 sena, so anka investiment. Inin kollu not. Jena Inin ta' kollu. 5 sena ħad deċizjoni tal-light handbrake u mux ħanibqa naħdem 80 sija fil-ġimma. I'm selecting more, I want to live a bit more. But mux biza li najt Madonna ma nsejġ. What li nibza, again, jek għada jek nħoċ minna u tajjar nitrak, nitla l-fuq jew l-isfel, I had a good life.
no regrets, ma nistax ngħidlu s-sekk xtaqt nagħmel hekk. No, I had a good life. Nibża li jekk timbrat u tkun qiegħed peace fuq ħadd ieħor, and so if anything bad had to happen, I wouldn't go down the 15 years of recovery kumni u nitlaq. You know, I wouldn't try to extend. You're sure about it? A lot of people say that. But when meta tiġi see you know. I've seen too many people extend the pain for nothing. Imma inti għandek il-familja. Yes, I know, but if there is hope. I think you'll extend the pain for your daughter. It depends what it is, though. If it is this man għandi qasma f'subbajja u infettat li mot. Imma ma tippruvax tagħmel minn kollox biex tibqa' bid-dinja. Yes, but if jekk inti tkun peace, you're suffering, the people around you are suffering. You're not memx il-valur tal-ħajja tiegħek. Diki. Ma dak xintu. I'd love to live till my daughter is 80. I want to, you know, and my partner and all. But if I think there's a very fine line, fejtajt. Fuck it. At this point, no. I'm not needed here. And u mhux biżam, ma m'għandix dik il-biżam Madonna sejġi. Fuck it, it's life. You know, I believe we are here for a period of time. Maximize that period of time. Sometimes it's 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 years. You never know. Maximize it, enjoy it, do good, and then fuck off. U marriċ nkun jena nemmen above 85. Vera? Insomma, ċertu Mick Jagger, 80 years old. Eżatt. You know, but there are some people, when I don't, I'd love to be dak il-xieħ, ġafta tiegħi, nintefaw taslima bil-bastun, kull waħda jogging. Tanta xemx għal-dejja. Bitte! Kont namillek. Bil-pipa jew bil-sigarru daw. Missier, per eżempju, he was always a very troubled soul. Issa li għandu 72 għat ma kien daqsen kontent ħajtu. Sab il-paċi. Good for him. U jaqla jiġi jek. Nibza. Mux najt, għax din statement li forsi nisif muħazin, not anybody over 85. You know, make way. But, you know, Jek jgħatem, jena rajt missiri l-ħar 6 snin, 7 snin ta' ħajtu, he was not a human being, he was just a human there. You know, sodda, ma kienx muġuħ, ma jgħabi, living in a world of his own. Missi, when he was still there, he said, mulej, saffar ħammorru, x'bisir futbol. Labna l-loba, labna l-extra time, tajna l-penalties. Maritu, ikompli. Le, he said, I lived my life, right il-granddaughter titwilet u tikber, mulej, saffar ħammorru. And I'm sure he would have been happier if it came before. Because he wasn't living. You know, which is sad because, you know, għamilna 6 snin. Yes, it's very hard. U jien dejjem ngħid isek qed tistenna xaħħa isma' nixxutjak fil-bajt. Tistennija, ma tix tħossa. Jiena ħanna li kien kon nibża ħafna mill-mewt. M'għadniex. I surrendered to it. Imma konna I can't accept death. U therapist kienet tgħidli minti għadek żgħira. Tittar kif se tħossok 20-30 sena oħra. Meta l-ġisem ma tistax tirraġuna issa b'mentalità ta' xaħta 70 u 80 sena. Forsi meta tkun hemm ħadd taċċetta iktar. Vera, but il-mewt. At the age of 10, 20, 34, whatever. Ma jien issa ma rridx imut. Ma jafta 80 sena ma tisma' faket. Imma naħseb jkun hemm naħseb tasal f'punt fej id-dinja li taf tkun għaddiet. Għalhekk ma rridx ikollok dinja li ma nafx. Eżatt. Because the last thing you want is to say kikun jew dik il-persuna tek. Dik. Ma jien il-ġenituri tiegħi mitu in their 60s, ġifieri nibża naqra. U anka pereżempju għamilt DNA, għamilt tal-health u joħroġlok ovvjament ir-riżultat Alzheimer's madof. Allura ninkwieta. test. Tiħu swabs taħallek, tibatu barra minn Malta. U jgħajlek il-heritage tiegħek. Mbagħad ukoll tista' tagħmel biex tarax diseases ħajaqbdu. Imma żgura. Kulħadd jgħid li miġnuna ma xiex ċarġa ċerta di. Ikollok prevalence. Prevalenzija. Imma tista' toħsib. Le, tista' toħsib. Yes, now that you know you can. Imma if fis-sens xi ħaġa ħatoħodna.
Iva, mux hekk. Imma jindem toqgħodx- nibżam minn Alzheimer's, Iva, it's really horrible, vera tal-biza. Jien naħseb kollox horrible. Ħagġa tiddependi fuq ħatti. Imma horrible for the people around you, Eżatt, eżatt. U naħseb jiena mbagħad it's a bit too late. Per esempio, jien naqbel mal-eutanazja. Aha, anka jien. 100%. Jien naqbel istja deep down istja. Kif, jekk għadak kif għamil dak l-argument kollu. Fuq irrid nagħmilha. Xiex, għandek xaġa kontra l-eutanazja? No, but Dik l-unika ħaġa li ċerta fuqha jiena, per esempio l-abort. I'm on the fence. ish Fint? very individual case. Eżatt, imma l-eutanazja 100%. Lo, jien nemmen li jien għandi dritt. Imma nibża li Għandek id-dritt, għalbi innemmen to be għandek too id-dritt. late. To be able to decide that. Tażel kif titla'. Għax you need to, ovvjament, have all your faculties. Jien naħseb to decide. Jien għandek id-dritt, ejja ma What's jekk inti tajt illum isma' jien nixtieq immurek. Umbat alright, you lose your faculties, but la darba għatta when you had your fis-sens. Jien nemmen li kulħadd għandu choice jażel kif jitla' issa, yes, jista' jiġri ħafna affarijiet imma. Gianni, xkont Jekk jiena persuna li jgħid isma' jiena, if I get to the stage, you switch off the machine. Eżatt. Dik nemmen li bniedem għandu dritt jgħidha. mela fej ma tarax li għandu dritt. Meta il-familjari jiddeċidu għal xattiħor, Dik għadha ma dik differenti. Dik mux jitaġ, but a person is in a coma 20 years. Shall we switch off? Yeah. And what if the next day ostja? Isma, li ma tantx ħalluk 20 years, sa naħseb. In a coma. No, but emmek fej. Namillek? Okay, Għamilla. ħanajdlek, għax anka the expenses u għek. Yes, I mean, not in yeah. How long can they keep a bed? Inti l-ewweb. Le, mela, Carlos, inti missek, sa' kem tażel il-mistoqsija minn ħassaqsi għan nirringrazzja l-Ultimate li dem jissapporti għawna u tawna l-magna tal-kafe, tar tamilkom kafe tixra. Laqas, madonna. Jgħamil, Vera? fissat fil-magni tal-kafe. Nokla, dizin tal-kard u tal-logo, customization għamal wahda hot, Carlos. Għall-istampar tal-karti u tal-li għajnuna fil-proġetti kollha tagħna, Cool, grazzi. okay, Sonta. Ideja tajba, the texture. Tista' jixxarbu ma jġirom xej. Ok, ħawma l-amara u għad-dekorazzjonijiet, Carlos, etna l-ringrazzja l-sponsors, Sorry. visiti għad-dawl, intom tistaw tajdu. Ma Carlos. Ma Carlos, ukoll. Suppost u Xej. CMYK għal PVC boards u ħansa. This gorgeous drink. U daw xinu ma tal-bambu, għax huma. Ma daw tal-bambu għax huma daw carbon għatwalajt il-kumpanija carbon neutral allura dej jagħtu kontribut ta'. Mela, għalmi ħassaqsi, Carlos. Jien għal-Mendi ħansaqsi. Ejja, Mendi. Mendi. Are you ready for it, Nistu Mendi? kun nafu xi trauma minn tfulitek. Għatlek saqsi xaġa hot. Di Dini hot. għal-iktar waħda Hotlandi. Oh my God, how depressing. I know. Xini Xi trauma minn tfulitek li għadha miftuħa. Għandi punchline vera tajba u taf nħobbok. Spit it out. Issemmix il-Peppi fija di risposta. No, ma tkun saj. Politek, peress li għabbija taħt l-età. Kemmint. Għax intkont. Kuntat ma nirreġistri. Uskont taħt. Le, mux taħt l-età. Le, kienet taħt l-età ma tal-taqaw. 17, all right, ma December u f'Marzu kelli l-birthday. Użom. U isma. Taħt l-età 16, mux 17. Għajdinna. Għaxi għajja problems. Ux taħt l-età taħt il-16. Ok, mela. Isma. U dam biex. Stenna, u. 30 sena kellu kien għadu verġini. Iġifiri. Ġifiri xiex. Karjina kont nafx. Ok. Jimmexxejt li. Il-messejt li vera? Mela ġennintu. Mux għofi ġenni t-tżewġaw u kien sallum. Le. U l-qosor fil-skama ta' sodda u koll, jew Imma kien, isma. Outside the bedroom. Isma, imma jinnaf li intom kontu fi playoff li mkien. Iva. U kien jgħatu waslek id-dar. Iva, kien irrit juqti wassal. Isin kun noqtu Imma min kien il-melli. jiffansja l-min propja? U qabat mi għaj l-ewel, u għaxu fanzja. pens li kien ikbar minni, fimni, għatna ftit. U kien ħelu, ħafna, was għandi cool. ritrat, Very handsome. nibatulek. Jinftakru faħna Jien niftakru, kont Imma f'lejn. faħna new maħnix kien bil-mustaċu, kien ħarira mbaċċaċ, jien għandi ritratta meta kien. Peress li l-ġurnata slim ġimma. Very handsome. Le, u kien mizzewweċ u koll. Ġifiri. Mux meta kien miegħek, mux minn dak iż-żmien. Le, Wara. Qabel, ovvjament.
U ma kif ġrat? Jisu out of bounds kien, għu ikbar minn id-direttur tal-dam. Tal-play, Smani, tifhem? She didn't want to sleep away to the top. Umbat, kif ġrat? Umbat, jirrit wassalni wara rehearsals ma doffi dal-melliħa. Umbat jaqbatu jibda misli dejja u għakim. Vera? Vera ħel. Umbat, xtara stereo fil-karozza. Bil-kazzett. Music Trip 54. Tiftakru għam il-music trip. Għadu għandi. Full Monty. Missio ħasra. Meħdej tal-ħalib. Vera ħel. Umbat imma minn għamil għal-mosta tal-bewsa, per eżempju. Jow ma tiftakar, inti umbat? Jena, umbat konna, kien joħodni, per eżempju, konna mmorru xemxija, ġol karozza, Bil-music trip? come on, Oh man, when you kiss me and stop me from shaking. Make a move! Insomma. U għamil ta' insomma l-move. Kammint ħelu. Ma kien ħelu ta' Għadu, Le, ħafna, imma dawk, umbat jiktib li l-poezija. U jiena dak iż-żmien, I mean, mux kont edha f'trauma in a way, għax jiena msiri kienu annullati. Għarissa xikuni, kollok 4 tfal u tiġi għannald, ma insomma. Dak iż-żmien that was the only way out. U msiri kienu reġa żewweġ, insomma, u kienu ħafna problemi u hekk, u jisni uħrabt mid-dar, tipo. U konna oġġo kamra wahda, u kien jiġi Peppi u tiktib l-poezi. Għad ma kont il-tajt ma persuna bħalu. Caring, Caring, intellettuali ma doffi titkellem fuq, u fuq affarijiet laqas qatt ma kon nitkellem fuqhom. U ġennint. U laqqas qatt ma kon noħlom li nitkellem fuqhom. Għamilni aware ħafna, fejn ta' xin kont vera secluded. So he appeals to your intellect. ħafna, u barra li Not kien just ħelu. wasn't physical only. Snurjulek, għandi ta' Sarjuni. Ija, sanurjulek xie ġimil. Isu Paul Newman. Għajnejħ, għax il-mama u l-papa tiegħu u ħutu kollha l-istess. Għajnej zbieħ. Kemm int ħelma ħin. Ħafna ħelma. Int ħelma. Jiena ħosni vera fortunata, ovvjament li l-tajt. Grazie għalla, it's great. ħafna. Kemm int ħelma. Issa, domanda trauma minn tfulitek. Kif kienet, Carlos, trauma minn tfulitek li bidlet l ħajtek? Għanna fejt fajta, għos. Xi trauma minn tfulitek li għada miftuħa? Fimni, darba kelli naqra trauma. Kont żgħira u missieri għalli biex imur nixtri pakket Panadols għal xi ħadd. U jiena tħallġ din id-dar, kelli ma sibx 7, xi ħaġa hekk insomma. U jiena tħallġu din id-dar u tfajt il-Panadols fuq il-bedside table u kien hemm ir-raġel ġo sodda x'kien marit. U dan imbagħad għalli biex intik xi ħaġa żgħira tal-li dana u tal-li mort tixtrili u għamil sodda u kien arwin ħuta ħi. U vera laqas biss konna nafsa naqbad nagħmel. It was very frightening. Taħseb għamil apposta ma? Min hekk naħseb apposta. Però, thank God, ma għamilli xej, ġifieri, u bat tlaqt niġri, nżilt it-taraċ, u bat ma konċet l-għallam u laqas n-siri. Għat ma t-tilom. Ħana ċtorja jina, darba sifirt ma teacher, insomma, marna Ruma, u kif tella l-aeroplan, kelli 13, kif tella l-aeroplan, ommi semat li there's rumors that he molests children. Il-madu. U jien edha bil-edha ħdef fuq l-aeroplan. Konna kolla girls, ġuvni wieħed li kulħadd kien jifanzja inkludin, u fuq l-aeroplan jien kont bil-qeda, fuq dinnaħa kien hemm dan il-13-year-old boy li kulħadd jifanzja u dinnaħa teacher fuq l-aeroplan. U tkun fin-nofs. U jien fin-nofs. U fl-aeroplan qabad idejhek u misni fil-parti tiegħi. Il-madu. U dimda t-tifel ġifieri u jien edem u jien tant kon mistħija għalli qed tiddejja għatlu le. Tant ma rridx isni niksru. You know? Mbagħad tlajna barra minn Malta u kien iżomm il-pocket money ta' kulħadd. U kulħadd kien jidħol ħdejh bil-lejl jieħu l-flus. Ma jien pers li jagħmel li hekk ma tajthomlux il-flus. So qatt ma tħall fil-kamra tiegħu. But ma l wasalt lura l-mami qalt li jagħmellek xi ħaġa, like satli, ma rridx beżżani, ma satli u għattila le speċa. But only when I was like 16 u kelli l-ewwel boyfriend li għattila u tax kemm kienet bkiet. X'għalli kif ma tlix, taf kif li
So yeah, un bas kont rajtu niftakar xi 10 snin wara buġibba u ma li rajtu qalbi. Taf kif? Jibqaw hemm, imma jien naħseb l-ħardu kont nitkellmu ħafna nisa jgħaddu minnhom dal-affarijiet. You feel cornered. Yes. It's not the first time, jien niftakar. Għajlix li mister ma kelli baseball da dak iġmin. Imisma, jien per eżempju, darba per mill-aeroplan. Darba kelli l-azma, għandi kun azma kelli, mort mommi għan tabib kelli xi 16. Kien, insomma, da tabib beda jinvistani, ommi edemmek, jaqbadni, jiġi minn wara jaqbadli, jaqbadli sidri issu ta' parset jinvestani. Ommi edem, ma ħarsu iċu xiet, nejd moħniezel, and we were both not knowing how to react. Imma jena ġrawli xie 5-6. But it was medical, it was not medical. It was not medical. Ġena batejt blasma. It did not feel medical at all. Ma ġena omri, ma blasma kienu għalin. Jien naħseb ħafna nisa jkollhom din il- Ma jien nirrabja miegħi nifsi per eżempju, għax ġraw li ħafna anke darba fuq aeroplan, ma daf kien hemm raġel bil-qeda ħdej, qed jagħmel ħdejh fuq saqaj, qed ngħid imma dam forsi qed jibża miskin mill-aeroplan. U tibda tajt, taf kif you always get excuses. Lok tibatu jieħdu għax invadilek l-ispazju. Eżatt, miegħi nifsi ma kif m'għandekx il-bajt biex tajtlu xi ħaġa lil dan ir-raġel, kif m'għandekx. U dik vera nispera li dik kienet xi ħaġa l-ġurnata tal-passat. Nispera. Ma darba. Ma you feel cornered. Ma nafx, ovvjament ma nafx il-feeling. It's not just cornered, you feel ma tix tiksru. Ma tillum il-ġurnata se this had to happen to a 13-year-old today. Le xorta It happens, ma ta' ġanni, jien darba kelli konversazzjoni ma' t-tifla tiegħi fuq kemm diffiċli tkun mara u kif ħarsu lejha issa t-tifla tiegħi twila b'saħħitha mara very b'saħħitha bħala spiritu b'saħħitha fiżikament ukoll. U għalija ġiet qisu sorpriża x'in qatt m'għamilthom dal-affarijiet qas noħlomhom. Imma il-fatt li anka tħossa hekk u tiffaċċja kuljum. Li għad possibbli daqshekk. Possibbli daqshekk. Għadha d-dejja sal-lum. Hemm ammont hemm ammont no awareness aħna xejn. Le, ommi kienet tajli. Kienet tajli jena meta konni xtħol il-xogħol, il-boss kien it was understood, normal, hello. Illum But that's a different thing because you're both adults. Sexual harassment. Jatna like it-tfal, when you're a child, yes, it's true. when you're a child, isek inti he's an adult. Ma tix tiksu. Ma xorta fuq posta xogħol san. Le, kultura kienet normal. Jekk taraw Mad Men rajtu TV series, it's basically Madison Avenue, il-qalb tal-marketing agency f'New York. In the 1950s, nafs il-50s imma il-mentalità kif kienu fuq ix-xogħol ta' yes. Ġanka meta tifla kien żgħira kellhom ktieb fuq what is safe, what is not. So this was nasab kellha xi jgħid. Yes. Meta kellhom dal-ktieb illi There's more awareness. No, but I knew that this teacher touching doing me is wrong. not safe. Anka jiena Imma jien ma rridx niksru. Eżatt, dik nħaraq miegħi nnifsi. Imma kif ma dof imma Għax ikollok dik it-tip ta' U tibda tipprova, you're trying to sense the situation. Tipprova tara kif se toħroġ minna. Diplomatically. Mhux Ma faċli. ta' 13 ma jkollokx il-maturità biex Ma tajt ħana jkollokx. kif ħanoħroġ minna. Imma you sense there's danger. You sense. You sense the danger. There's nothing, I mean, you start sensing Yes, like yes, there's yes, something yes. wrong here. Something Yes. is wrong. This man is not No, naħseb- reacting. Yes. Imma li I could not answer. Anka jien. Nibatu Jieħdu. jieħdu. Xkimo. Li jiena kon nirrabja Mija mejn kien nifsi nifsi. wara, ġifiri, wara xorta kon naqlaħħa mejn nifsi. Yes. Għalli ma milċejn jien. I used to You be blame angry. yourself. Exactly. Inti missek bella. Imma ħassaqsi, hot tessa hija, x'għamilna tnej serji. Jiena seri Mela. nisfadalli. Ejja. Lilek, Carlos. Xi fantasija li wara li vera ilek biex tipprova fil-kamra tas-sodda. Di bis-serjetà dil-mara, di għal-gesti għajta. Star Wars Princess Leia. Dejja, uġ vera. It's a guy thing. Oh, U jena kelli mbagħad dak Għadek ma meltix di? Charlie's Angels. Il-kostum ta' Princess Leia. Princess Leia, le għadek ma meltix? Princess Leia, not that Which bad. one, Charlie's Angels, out of the three? Oh, three. I was a blonde, I love blonde all Like my for a life. Hold full on. set. Farah Fawcett. Princess Leia
meta tkun il-priġuniera Il-priġuniera ta' ġabba li Jabba ħadd. li Ħadd, Dak il-kostum. Oh, the buns. Ek tit, Carlos, vera dik il-fantasija. Ma taċċandi ta' fantasija fil-kamra. Vera? Vera taċċandi. U għejja. Mux Baywatch, ek xaħġa, ek ġiviri Jena- ta' with the buns on Ne. No, wait, Imma Princess le, Leia, ment tara meta l-princess. kienet kella biki mal-maljetta. Għal dak Zom, iż-żmien zom. Imma sen, Naqsif Carlos, ta' possibli memx fantasija. Hot nurse. Mux ovvja. Le, jew Spandex xaħġa li latex. xaħġa. Ħanajdilkom, so. Għawdu ċokola. Jina fl-tbus raġel, per eżempju. Tamil il-research. Tbus Le, raġel. tifittex recept ta' Carlos. Princess Leia. Le, ta' Le? le. L-importanti. Le? Il-V. Issa- dak Imma issa billi qed tagħmel Dak hekk. il-kostum. Min qed guys, jara dak il-kostum. bħalissa? Princess Leia. I mean, So, come on. the- Carlos, li rridu nkunu nafu hemmx fantasija. Mela, Sisti, you want some shit. le, ħanajdek għalix. Għax jiena, it's stramba ħan. Nipprovom l-affarijiet, fil-sens m'għandix fantasija. rajtu. Jek titħol li f'moħħi. M'għandix ħanipprova. fantasija. Sek, għamilom kolla. Imma, Illa m'hemmx ħaġa ma li tajt ma Laqas nista'. mux fantasy, role playing. Kikux lażil. pigtails, bro. Picture. Imma milta nimmaġina. Pixels imma dik fantasija. Imma fantasija. Skontu jkollok Isma, tafx, jien tafx. Ikollok li naraw m'għandix iktar Le, eċitanti li minn per Carlos. eżempju, ta' parsi ma tafx il-partner. Taqaw bar. Ġo bar. Rajt sitcom darba. Yeah. U ta' Xisimaw, parsi. vera. Ta' ġobni. I think it's really funny Right, and it's right, really right. good. X'kien isimha dik. Kulli besta xi pilotu, per eżempju, xi uniformi. Eżatt. Kulli besta xi ta' xi jkun qed mal-bar. Peppi li besta pilot. Ok. Mbagħad tidħol mendi li bsa ta' air hostess. Roleplay dak U tgħidlu, u jgħidlek. Captain, Come fly with me. I think was I on your flight? I just landed KM69. Għadet niprofa naħseb, tax fantasija. I never considered it. Għatta minn xi ħaġa fuq aeroplan mendi. Għatta mċ ħagħa fl-aeroplan mendi. My high club. No, I haven't. Le? Unfortunately, never. Le, jina nibza ġifiri. Did Bobby Siwa, but never full on. Darba. Naf darba mil ċaġa disgustant fuq aeroplan. Xamen. Ħarija ta' vera. Oh! No, Fajt aeroplan tipo. There were these What do I- hot air hostesses. Turbulence. Le hot air hostesses, u eżat kif il-landjajna. I needed to share, jena mbati IBS. And I said, I need to go to Boston. So now we go to the terminal. I said, no, let me go now very quickly. U tħalt u f'għajt it-tron illi kif riċt l-aeroplan battaw li daw hot air hostess jistennawni noħroġ minn hemm. So it was so clearly obvious that I just They took told a you. major dump in there. Probably ground control kellhom jerġa' jagħmlu. Fumigation. So anyway, embarrassing story. I couldn't care less, but embarrassing. Because they were- Ġanni inti missek. Okay, we're going to take it to a new level now. No god. Upstairs, no, not hot. Upstairs, there, it is a generic one. Imma ħasaqsimma. Lax paret, nara. Jaxweja. Mela. Well, let me choose one. Mela. This one. Temmen fl-aljeni. I threw it out there. Il-min. Mandy. Temmen fl-aljeni mendi. No. Le? Yes, no. So inti qed taħseb Ma mux l-alieni bħal E.T. phone home. Foreign life. Le, la, extraterrestrial Extraterrestrial life. Fimni, jgħidu li sabu l-ilma, fuq Euro, what's that? Ma, mux Planet dak ikun hemm Euro. dubju. Le, ma sekonda, There is some form of inti bond. għanna pjaneta wahda f'univers. Eżatt, u aħna biss allura. Miljoni ta' galassja, b'miljoni ta' pjaneti possibli. Li aħna Kif biss. sissa ma doffi ilhom jibatu messaġġi Oh my, issa, I believe, I 100% believe it might not be a life form eżatt bħalna, but I'm not going for that micro, ikun isu. Le. Spermolina ġoġa. Ma taħsibx li qegħdin magħna wkoll u għalli stajku. Jena, lina emmek kajlin. Carlos, għajdinna They're teori, amongst us. anki inti? I think they are. It's impossible. Kif? Yeah, it's impossible. It's impossible that they have Taħseb li been. din fid-dinja? Imma they've Yes, morphed so. into us, jiġifieri. There are, it's good. Għajdinna Gianni, spiega, please. I'd love to be, I You want want to to be believe? For alive. this, let's go for I this. want to be alive when they say they are amongst us. They already are Yes, saying it a okay. bit. I know, they're giant They're amongst us how? They're living I here. mean, you know, you have qed the jitkellmu Greys. fuqha fis-Senat Amerikan, bro. Eżatt. Ġifieri
Ġifiri, come on. La waslet sem. There are waslet the sem. greys, Imma there are xini. The the greys. greys are those aliens that are. Way, I mean- No, mux qed jgħixu. Le, ma xi Mela ħaġa. fejn imma? He doesn't look normal. No, I think Aiden is one of them. Aiden Might be one of them. Jgħidu, there are many types of aliens. So the Okay, greys yeah. are the rasom kbira. So some of it is fantasy. Yes. But I do Smoke screen. I do believe, that's it. Li dawet jgħidu fil-60s ma Ta' Roswell u. Roswell, ma għandek Area 51. Area I mean, massive area, no one's like to fly over. What are they hiding there? No, there's something. There has to be something. This is in the 60s. With technology, and it's a universe of life. Aħna biss. Impossible. So maybe they're not exactly I mean, like us theory of- humans jitkellmu Ma bl-Ingliż. nafx. I mean, possibility, probability, it's all there. Emmin It's jemmen, nasab impossible. Carlos taf Lejna ma nafx xejn, ma jiena nidħol jiena nistudja li din aħna ħaġa, ġejjin I love it. mill-aljeni. Wejja. Hemm theories hekk, hemm scriptures Xiex they hekk. mated, There's a lot of very interesting theories out there. Li per eżempju għalek għanna Tissearch, l-piramidi. Yeah, when I go back to the pyramids, kif għadhom sallum? Hemm dak Li l-aljeni il-ġili bne. tal-abba għandu xaru all over the place. Yeah, dak il-Greek. George. Greek, kolli joppopopopop this. Imma barra minn But how hekk. could it be li l-lum they still haven't managed to find a way how the pyramids were built? Anka drawings mal-ħajt. There's something coming. It's a vera, maybe those things. Maybe there are too Imma many signs. imma mhux daqshekk biss. Għandek ħafna, pereżempju, jekk tibkompara il-pyramids mal-Mayas, the architecture, the philosophy, U daw kif insertaw they built. it's very with certain similar. Yeah, It's very precision, similar. yeah. Umbatem Mohenjo-Daro fl-Indja, umbatem come on, something is There very are too funny. many arrows pointing upstairs. Too many coins. Eżatt. U issa li tiġri wada. Qabel l-arkeoloġija kienet xjenza li għadha tiżviluppa, it was very slow. Imissa t-teknoloġija tikber. L-arkeoloġija tiskopru ħafna affarijiet, li mhux qed jispjegaw. Yep. Meta, I mean, jiena nifolja ħafna affarijiet. This is a subject I love. I study a lot. Imma pereżempju inti għandek Mesopotamian tablets, daw kien jibqu cuneiform. I mean, according to the historic dogma, accepted dogma, illi 5,000, 6,000 years ago, writing was invented u bdejna minna. Dawk għandhom ħafna tablets, they have about 100,000 tablets. They started deciphering them very recently. So there's ħafna informazzjoni li ħirġa. It's starting to challenge a lot of what the hell. Tifhem? So who knows? Jina għandem nibqa' ngħid li huwa misteru vera interessanti, jina interessanti ħafna. Jien vera nixtieq. Pero I want to be alive when it's I announced. want to be alive when it happens. Yes, I definitely want to be there. I'm gonna laugh. I definitely want to be there. Sitting on Interesting. Hemm it-teorija Hand laughing. tal-lizards, so I was reading this book, so you can About the lizard About the brain. lizard, so there's some people I look never like heard the of lizard this. breed, so What? there's the cat breed. Da qatt ma Hemm daw smajta. Yes. Daw umani, jidru umani, ma fil-fatt umaljeni. Ma mbagħad hemm min jgħidu koll il-humans or Għax there's one theory that says illi Il-reptilians that night. Reptilians. Yeah, but wait a minute, the theory is this. Because I mean it's a crazy theory, okay? Don't go calling me a conspiracy. I read everything, guys. So I'm just throwing it on the table. Oh my eye, and it makes a bit of sense, but I don't know how much. I mean, yeah, I do. If aħna we evolved from chimps. Yes. Okay, yeah. Could it be that something evolved from dinosaurs given that it had millions of years of evolution over us? Who knows? We don't freaking know. What if it looks like a dinosaur? No, What's the fun in that? I mean, if it looks like sort it's of very like far-fetched because today we know that You can probably communicate. dinosaurs come from, I mean, birds come from from dinosaurs. dinosaurs. But this is the theories that are out there. So Ifhem hemm I ħafna mean, there's a flat affarijiet. earth theory. I mean, come on. Exactly. That's crazy. I mean, That's a conspiracy theory li Le, ritratti. ma- They're interesting, huma interessanti. Jekk nħallu l-alien hemm ħafna affarijiet li per bħat telepatija. Ma dik. Dik ħaġa oħra. Per eżempju, Le, ma li ma nafu, jiena Yeah, naħseb we li hemm don't know. dimension. I think, għana nafu li our brain, we're only using a small Yes, portion. esatto, So, vera. la għanna dan il-moħ. Issa forget religion, etc. Le, but I think we believe we're connected through a collective unconscious. Yes. Hemm ktib, da kont right, and I used to advocate it, I used to give it as presents. It's called
damn it. Xuħija dik tinkweta. No. Tinkweta. Anyway, this is a book about how nothing happens by coincidence. Synchronicity. Really? It's all connected. Serendipity u synchronicity. But there's a good book written by this guy. So everything's Jung, predetermined. Jung. No. It's called. I'll find it and I will What let you know. I But nothing happens a coincidence. So, at my age, Serena? coincidence. It's all pre-planned. It's all not written, but it's all there. It's There's interesting. everything. It's interesting. Celestine Prophecy. Celestine Prophecy. Read it. Okay, Read it. I'll read It's it. a great. There's a great story. And there's a 10-point theory as well. There's an abbreviated version. jekk ma tkunux taqraw kollha. The Celestine Celestine Prophecy. Prophecy. Celestine Prophecy. That's a brilliant. Issa jiena ma vera ma naqrax kodba. Because I read comics. Brilliant This book. I've read 2-3 times. Le, jien iġru li kombinazzjonijiet li ngħid Madonna, like daw il-kombinazzjonijiet kollha are This- pointing me in that direction. This book is all about how those are all part of Yes, a of plan. It's not a coincidence. U inti temmen No, hekk. coincidence doesn't exist. No. Jiena nħu pjaċir nemmina dil-ħaġa. Anka jien. Avolja nisejdu li Tista' tesperjenza. Jien hu Nemmen pjaċir jiena. nemmina. Nkun miftuħa liha. Isma' jien miss. Right, Ġanni, miss. għajdli laqwa ċajta li taf. L-ostja. Ooh, Jew ċajta hija, ċajta tajba. enjoying it? Yes. Okay, Oh, Mela, this this, is but I'm going to say, le, this is something which is current, għax skoprejta, like hemm da this Italian comedian fuq Zelig who reads poems, and I fell in love with one of them, who is going, ħanqlibha bl-Ingliż, okay? Tlaqna. It took, okay, no, when I saw you from afar, I realized that you were the woman of my life. When I saw you from afar, I realized that your beauty was undeniably the most beautiful thing I've ever seen in the world. When I saw you from afar, I realized that you were going to be my partner forever. When I saw you from close, I realized that fuck from far, I don't see shit. Donna, rajta ġejja. Bit-Taljan edha, mi è bastato vederti da lontano per capire che era tua amore, mi è bastato vederti vicino che da lontano ci vedo proprio un cazzo. It's so good, man. Momento catartico. I love Ma it. kemm ma ħelwi l-Italjan. No, this guy's incredible. Taro. Unbat fil-mużika taljana, il-lingwa taljana Anka fil-mużika. l-Malti, Malti is a beautiful Il-Malti language. sabiħ ukoll. Għaw, jena med żmien fit-20s ħlif ma Ħafna Taljan, jak minn Taljan ma naħarġ Vera? Ekon. Gianni, ciao. Ciao. Baffa. Kullo. Rajta għabżet laħra. Għabda tafa, għandim basta. Ma tantx naf Taljan. ma sembek. Kulo. Kulo. Ajma, min missu? Inti. Ew. Imma jena kolla seri, kolla seri. Mux għalab wahda hija, għalab wahda. Vera, il-wek? Hija għalab hija. Kolla seri. U daw xurma, daw hemm goffi għal daw. Le, dawka jek ma tixtieq. punishment. Kolla jista jiġru dak. Okay. Imma sana il-ba vera serja, Jien guys. kellu Sorry. wahda Okay. vera. Anka tiegħi kollha serji. Taħseb il-ġanni, taħseb li l-AI huwa perikolus. Iva, Ok, let's go. id-diskuti. Laqna, rock and roll. L-AI u perikolu, ħanajlek, mela. Nasib huwa perikolus, għalissa, sakemm it's controlled and sakemm nidraw neixu with it. Imma, No, it can open Pandora's box of hell. Because jien l-ewwel wieħed li blajdu, dak ir-ritratt tal-Papa bil-puffy jacket. Xini? Ma kienx hemm ritratt, they put out a couple of photos. Kemm il-Papa with a puffy jacket, a white, very cool. I lost him, man, how good, I lost him. I did not check my sources, I just saw an image, lost U him. post jajtu għed. No, I just thought, I said, how cool you the Pope believed is. it, so- I believed it. Għamilt comment. You believe it. I believed it. So, and this was when they were Imma just... that's the least meta of our għadhom problems, jibdew Le, le, jesperimentaw le, bih. check. I mean, musically, right now, you can type in AI, I want to hear that song sang by Jimi Hendrix. So how do you know? Musa, DJs musa jkonna bżon, eventualment. Jena nemmen il mbagħad we will... Diki Script ridna. We writer, will Shay. adapt. Shay. But I Writing believe script. we Fadal. will incorporate Emmem qegħdin. AI into our everyday life to enhance the final product. But Imma that's jibqa' fine. l-element artistiku But what is jibqa' that final product? L-element artistiku jibqa' hemmhekk. Kif imma? Le, ma l-AI, eventualment, Immaġina l-AI ħajkun artista u minnek. Eżatt. Yes, imma mbagħad... I mean, dana- Obsolete, hi. Ara ħanajdek, ara l-computer fil-50s. U għara l-computer, il-PC, illum. Issara l-AI illum. Wara U permutate that. Yes, no. It's Imma illum... it's interesting. Illum PC
Għad ma wasannix, so 150 years down the line, il-PC jagħmel kollox. Le, imma il-PC. Le, ma jgħajja, Imma iż-ZX51 jew 81 x'kien, meta konna żara ħana kien. Dak il-biċċa. U għannaċ illum qed tilab għana Call of Duty. Aħseb wara li jgħid fejn AI is scary. It is scary, Very but it interesting. is. Ara, it needs. Is it scary? That's the question. Is it scary? But we are 40, Ħanajdlek, 50s, mela. so we know before Yes, and but we that's know why. after, Mela, so we are more nista' ngħid xi cautious. ħaġa, But mela. the children nowadays are not. Ħanajdlek, it takes a shift in mindset, mela. Exactly. Darba rajt ksib, For us vera it's tajjeb, difficult. jismu The Human Condition. And it identifies how the human mindset changed completely minn żmien il-Griegi. Yes. Fi żmien il-Griegi, li inti kollok xogħol kien diżunur. Inti xi ħaġa fis-soċjetà għandek l-iskjavi u kull ma tmur ta' Jekk kont ċittadin. Le, ma inti Citizen. vera għandek valur, jekk għandek l-iskjavi u tmur la-gora toqgħod tiddiskuti filosofija. Eżatt. Illum il-ġurnata l-valur tiegħek huwa marbut ma' xogħol. Issa, Mindset inbidel. jekk aħna jirnexxielna ma jibqax is-sense of purpose tagħna marbut ma' xogħol, What do we imma have? minflok nerġgħu naqgħu għall-filosofija, għal x'inhu l-valur tal-ħajja, għall-konnessjoni. That shift has to happen. Iva, ma- Li jgħajja When jagħmel will it xogħolna, happen? waħna minflok Mela, nesploraw aħna li il-ħajja. Kolla qegħdin over 40, AI is something new and We're scary. cautious. Exciting for but us. scary. Exciting but scary. Somebody Imma who's living it at the youngsters, age of mhux 10, hekk. 12, They is don't not know gonna have any the opportunity. better, ovvja. Issa, do Imma insomma, life per as bħal we know social it. media, per Le, eżempju. ma life as we know it is. ċertu affarijiet li nafu għam l-lum. 20 sena Changed, oħra. hey, we're The concept of life as we It's know the it is very past. transient. Isma' ma. Yes. The life we had in our teens. No, no, is not għandu the life- x'jaqsam. Yeah, yeah. Ma nixtieq nweġġeb il-ġanni ma il-sib- jfissirx għax jikbru biha ħajkunu umani aħjar. Per eżempju, minn tikber bis-social media bħalissa, il-mod kif jesperjenzaw il-ħajja huwa ħafna iktar muted minn kif Yes. esperjenzajni aħna, Imma- huwa ħafna iktar Ommok xiettaj, l-istess Ma- ħagġa fuq il-ħajja. Is Le, it- għalija social Abigail, media bidlet is it- kollox, iwa. Is it? Iwa, is it- ħana jlek jekk inti li nkollu hekk. I don't Jien like naqbel social miegħek, media. ħanajlek. Jekk inti No, no. nkollu hekk. I don't like social media. It mutes your feelings. Yes, but Mela, this next generation coming up for that have a different feeling. Yes, A different. let's go. Huma qegħdin iwajrijat differenti minnek. So inti għatajt. They're different. Bħal mommi qalet li l-intkom iż-żazax aħna fi żmienna. Inti qed aħna qed ngħidu t-tfal għax intkom qed tagħmlu fi żmien. Huma they're just growing up in a different nature. Mela jiena ħarsu superficially aħna niftakru Malta fi kontur drive fil-kampanja. Daw iżgħar m'għandhomx drive Ija, nafx fil-kampanja. tajt. So for them the norm. They don't know any Imma there are better. things that are essentially not good. But- Can I say something? But- Imma- Meta good konna because nikbru. it's your mindset. Le, per meta konna nikbru sigaretti u ma affarijiet normali, tmur tukar restaurant tpejb, dak mhux tajba. U nqatat. Social media għada pitada, l-fatt li inti tqatta dak istijat kollha hekk, Imma, changes sa' your sekonda, brain. social media ma kif tuża. It changes your It's a brain. tool, it's a tool. No, Jien meta not kont- social No, media. but It's it all might lies. change It's not a but tool. your All changed lies. brain Wait, is the wait, norm lies. now. Can I say something? The minute you are gonna feel a tinge of pain, the minute you're a tinge of boredom, you're already on your phone. You don't stay with the pain, you don't stay with the Yes, boredom. ma allora ma It changes the way you're made. Naqbel miegħek. Sorry, qed nitkellem bl-Ingliż. Skużani, torta Gianni, għax Pepe. Jien Pepe Nice. Sorry, yeah. Dik Ingliża. Għandek. Sen ħaj u ġibni Gianni. Bl-Inglis ħajsemmu ilek. You don't worry, I do tell Go for it, Gianni. who I am. Mela. Rock on! Mela, imma, mela, il-social media ħassir il-norm. So, the norm li ħażina. Bħallet pej fit-restaurant. Eżatt, the norm. Issa, jekk daw il-ġenerazzjoni 30 sena oħrajn Ħajdunaw. dunaw il-social media hija ħażina, things will change. But for those people li jgħixu dik It's a il-ħajja norm. dik Ija, il-norm. dik korrekt. So, AI is going to be the norm għalihom, għalina. It is challenging. Eżatt, għax aħna we are. AI is the Aħna- biggest aħna- shift. we are AI is a- transitioning, we are still transitioning. It was like The Yeah. internet, Wana- you know, wana- it's we are like the transitioning. internet. Yes, When we yes, yes. Ma transition from tistax. internet, Yeah, no le, but internet wait, to wait. internet. Ma Internet to tistax everything. tqabbel AI ma kull ħaġa oħra li esperjenzajna. AI is Because it's deceiving. close to divinity eventually. Like No, no. it will be able to find out everything. Madu. Yeah, And I think I- Bħal daw il-films li konna naraw ta' the Jack future Sparrow ma illum. biza. Fimt? All Robots. dull and dark. Jina, There are kollek already narom robots saying, jina. how do you feel about this? And robot will tell you,
mir-riċerka għandu l-internet. How they id-dinja, feel. How they feel. Fimt. Computer tgħidlek how it feels. Ġifiri għara taħseb AI is gonna be. AI If we is... don't. Jalla għanna risposta. You don't but know I what's think- true and I what think there's going isn't. to be No, but AI, deep the way- il-bezzani biex tal-AI. Nothing, il-vuċi ta' issa jaqbdu l-vuċi Yes, ta' yes, xaħat, u yeah, ġifiri, u smajt jgħid diska affarijiet. tal-Foo Fighters, please make Kurt Cobain sing it. Eżatt, Ġej, ġifiri, Cobain dik singing. żgur Vera. tal-bizza. Like the song, really. Iġibek tajt affarijiet li meċ. This was Issa Vera? Le, l-lum għet jamlu, ikollok wiċ tattur għet jitkellem bil-vuċi Yes, yes. tijaw ma Iva. jkunxu. Yes, ma rajx kien hemm ta' xisma. Ta' Morgan Freeman. Samuel Jackson. Sawa eżat, rajtu kol. Samuel Joħodlok Jackson a is talking, sample it's of AI. your It's voice a guy, talking, yeah, type, u I jġibek want tajt Samuel affarijiet Jackson oħra. to say this. In And- Samuel and- Jackson's Imma voice. ħansa sila ħar domanda qabel ma naqilbu xi No, it's ħaġa clear, it's clear, but- Imma do you think Again. li l-gvernijiet ma sibx possibbli għandhom like etikament jislowjaw How il-proċess? can they? Kif tista? How can they? Jien naħseb first it has Ma to tistax get bad and then they will. Il-problema li dejjem hekk. Like cigarettes killed so many people But and they- now we Ah, no, know it Le, is- it's bad. il-problema l-pajizi ġifri jek l-Amerika tajten, let's put some ethical xismu, man bat per eżempju ċina ma jamlu xej. Imma bl-istess argument. Check, Guys, tipo Abigail, bl-istess nuclear argument. weapons, oh. Imma mux kull, le, bl-istess argument. Jekk inti ħatibda tamel caretailing fuq AI, un-batalix mux tamel caretailing fuq il-web, bl-informazzjoni li ħirġa fuq fake news. And the big problem is that through the web and through AI and through all this technology, yes, Le, għax we we are, might be creating wait. our own demise. Wait, Yes. no, isma' Abigail, we Jek are. daw, No, jek no, AI le, le, le. decide to switch off We all the are. computers in the world La me, no, and listen, network we with are. each other. Jista no, tista crazy. tiġi. Very possible. We are, Daw we are jistaw kunu definitely Have all popolazzjoni. the power here. We are creating our own demise of the creature we are now. The monster. Le, No. Isma, either we evolve or but you can't That's stop where this it's juggernaut. going. You cannot stop this No, juggernaut. no, no. Ah, you can. How Mux can you aħna switch off the ħankreawa. internet? How can you switch The off whole internet? world has to. How can you switch off the internet? Le, mux di internet, Okay. AI. Imma l-AI, but il-pajizi, they this- have power with it. the seed- So, are they No, going to no. switch it Dini off? naħseb- But the seed was the Yes. computer, then the home computer, Exactly. then this thing. Le, ma Then mux Lei the- jisa għattaj, progression. isma. It's a progression. It I had need to to happen. control what It's my how you children use see it. It's online. how you Jiena use naħseb it. hija Tista' l-ist- tikkontrolla hija xjaraw l-istess it-tfal dilemma- fuq l-internet hija il-ġurnata. l-istess dilemma. Kif No, tista'? hija l-istess dilemma bħal nuclear weapon. No, it's Oppenheimer. mux hekk. That's We are- one thing we that are changed the in a world. cycle, we are in a cycle, bizarri. kollox huwa ċiklu. I think we will adapt accordingly. Birth, growth, decay, Isma death. kart sabbatna oħra. Sorry, fuq sorry. il-dawn. Isma' kellna Aw, ġewż Sandri. tidu kafe, ħanamlu kafe. Min irid kafe? Okay. Hands up. And it's a cycle you have to go to. Għamilna kafe, Karl. Kafe, xatiħu. Naqtaw għal-ftit. Min irid Well, għamil there's a pipi. Choice. No, yes indeed. Isma, jien what's kelli the karti choice? vera. OK Home, Panta Road Lija, okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Tejtu tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Mela, Carlos, Carlos. fej jistaw jaraw il-full program? Xiġifieri fuq YouTube. Fuq YouTube u guys. clips u għak fej jirdura? Fuq TikTok. U Facebook u Instagram. TikTok, Take TikTok. two. Take two. Ġanni, inti mistaki. Woo! Mela ġena komplejna? Ġan. So, dika kienet l-udjenza, najduha. Ija. Mela ħanħares lejn il-kamera. Mela, mela, Għana il-full episodes fuq YouTube u snippets tana fuq TikTok, Facebook, all social media that take two. Mela, Thank you. Go Gianni, rock Ejja, u on. minna ħolt. Ija, dija. Okay, I'm going to use my joker. Amanda, zek, ma Mandy. Oh, man. Għandi joker għawek saqsi li trit lil min trit. Taf ma s-saqsi. No, ma nix li, għan naħseb issa. Jata support man di. Mela, Support. Amanda. Serja
spiċċa. Għanna nżam, ikallem grmo. Isma, ta' fuq il-mikrofon titkellem ġo fil. Yes. Eka, Le, inti, what do you want to know about Mandy? Wejja, what the heck? Yeah, man, we want to know everything there. Tell us I'm not that. the hottest story that you ever had in your life. Obviously, it's hot. We're The not talking. hottest sex Mux tajli, moment. mux tajli, it was 44 degrees. Liktar moment, eċitanti, eċitanti u eżileranti f'ħajtek. Craziest Dak it-tip story. li jek, Fuq il-bonit tal-karozza f'nofs riġi del-rock. Jiena Danda. l-ewwel darba kienet l-Ingilterra ġo National Museum. L-ewwel darba. Joe National Museum. Ġo kamra, obviously, on a side, in a room, we found like where there was all the rubbish and stuff. I expected. Many years ago. Many years Ġo ago. l-mużew? Respect. Ġo mużew. Respect. Natural history. Rispetta, vera. Respect. Natural History Museum. Well, it was all natural. It is now history, so I guess makes sense. And how did it happen, Bullseye. Imma? In Natural History Museum of Mux London. young, The mela, Natural mela. History Museum. Who kind of Young. initiated? Jow, inti? Le, mux jien. Eh. Ma, jien nibza naqra minn daw taf kif, jek fil-pubbliku. mus suppost. Komplet. Jek mus suppost, Vera. nibza naqra, ija. Ma Peppi ġifiri għat ma mit mu suppost? Zom. Dana ma Peppi kienet jew? Le. l-ewwel darba. Għat ma mit mu suppost, ek ba, ximkienek naqek? U ġol karozza u konna steamy windows, u tafxki. Imma, fimni, mux daqs. PBS ma xi mixer. Zamek man kamera. Kien istamma l-picture. Għat għallek fil-qosor? L-iktar ek ġiviri, ġol karozza u ek. Imma distimi għaz dik tal-mużew ħat kienet taħseb? Diktar riskjuża? Aha. Kien hemm Tinder 30 sena jiena uffiċjalment aħba. Imma, Gianni, it's not exciting. No. Let me tell Ma tistax tajtek, Ħa nispjega, kulħadd nista' differenti, nispjega, jebi. nista' And for you it's not exciting. Who Kull knows min for the next kellimt- guy or the next girl? Nista' Who knows? nitkellem, kull min tkellimt miegħu kollha l-istess feeling għandhom għax inti meta tmur bar sewwa. Ma l-età tagħna. Jessen, le, Meta tiegħek anka forsi. żgħar, meta tmur, ħa nispjega. Spjegana. Ja, ċaqsma. Meta tmur bar u qed tara xi ħadd u hemm dak eye contact, u mbagħad tgħaddi meħdew ħan ixtri drink u forsi tħokkna hemm dak l-eċitament. Fuq, it's like a transaction. Yes, true. Ġifieri jiena mur għal dejt bil-qiegħda, ħa naraw nessessjaw u xi ħaġa li nixtieq. Ħabib tiegħek. Ġa m'hemmx eċitament. Imma ħabib tiegħek ġi minn barra kien jiġimgħu Tinder da singe. Man, this is like fucking, I won the jackpot. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, weekend daħħal tlieta. Imma, But it's kif impersonal. uħossu mbagħad, għax fimni It was much lighter than before. Imma, you left. all right. Vera, Imma, when you naqbel grow miegħek. older, it's not shallow mbagħad, ma nafx. Imma skont xed fit- Ma daħat toqgħod mur Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ma naħsibx Skont inti Lei skont ma l-età, nagħmilx, skont eh? l-esperjenzi, Kbir, imma. skont ma Skont tafx, inti ma tfittex, nafx. u Ma tafx. Yeah, Guys, yeah. jena ngħid never say never, because you never Le, know. true, You all never right. know. Fair Like, enough. naqbel imma Abigail li skont it is a bit impersonal. I mean, I remember meta konna żgħar, you see her aħna sab isminna, ma narajt tal-ġimgħa. Ma tittaħdem għalija, ta'. U mhux ġimgħa. personal business, jien għedna fuq xiex qegħdin hawn, xiltqajna fuq Tinder. Le, Imma fil-bar, tajt Eżatt. Imma mbagħad inti Tight tara and skont- chance. More exciting. Inti ma And jinti you have sono. to work harder. Jekk inti tfittex dak, min, jiena mort supermarket, jgħid crisps, għalla coca u xaħġa. ma- U Tinder, I have crisps. Eżatt. To be fair, Eżatt, to be fair. Jiddependi Jiddependi minn xi- fejn hija xi- fil-ħajja Doesn't it take tiegħek, anything xi kumbat on trid. Tinder, jew le? If out of 10, per eżempju. Jekk Jiena għamilx, I have never used Tinder, so. Le, you don't. għasin, I never used it. Mela, inti swipe right ġifiri Iva, swipe left ma Jew jibda. taqbad il-kulħadd u tajt Eħe, ma Swipe right, swipe ħajlek iwa. Ija, ma inti. Anke kien grottu. Billi għajdlek Iva u xaħat. Unbat taqbad titkellem.
Mbagħad you start chatting u mbagħad tajt isma'. Niltaqmi għaw date da. My place or your place. Għax hemm xi app ukoll għandu jkun li inti tara ma doffi who's around. Tajt mela jien qiegħda hawnhekk. Ija, Tinder hekk ukoll. Imma jgħidlek jiġri like 50 feet away, ma toffi hemm ġew wieħed. 30 kilometers 30 kilometers. Ma ir-radar. Għax inuk li tagħmel Tinder. Kellem xi ħadd mis-Siberja. 20,000 kilometers. I just fem xi ħadd single li they're in Siberia. Il-lista kemm isek illos qiegħda Siberia. Hello, Olga, how are you doing? Dik il-kes ħasqa jqum li ġasqa. Isma. My friend. L-ewwel net. It is a bit sad jien nara. Meta nibda nagħmel hekk, nibda I get in touch with all the loneliness. Ngħid dan niskola. But you won't look at it in the middle of the night fantasy. You might meet that right person who's lonely like you. Kan Teresa, mhux who's lonely like me. Imma Fajtilek naqra ver. But somebody who's in the same situation. It-għajt ma xi ħadd. Super importanti fuq Tinder. Għalek qed ngħidlek, ma tistax tajt, ma tistax. Guys, kulħadd qiegħed f'sitwazzjoni differenti. Super importanti f'ħajtek, ġifieri. Jekk taħdem għalik, jekk le. Imma għandi storja xi ngħid. Joħer ma najdix, ma jmux għet jara. Fuck it. Jek mut eventualment għaxat dil-istoria, ok? Mela, l-ewel persona li kellim fuq Tinder, ma kien l-ewel. Għax kuħat sħabi titla fuq Tinder, titla fuq Tinder, fuck. Li maċċajt miegħu, jew. L-ewel persona li maċċajt miegħu u badna nitkellmu. U badna nitkellmu u beda jsemmi li affarijiet vera profondi. Kontafu jew le? Le. Vera ħelu, ritratti vera ħelu. Le, profond, per eżempju, jekk nsemmilu innaf Kafka, jikwota li minn Kafka, jekk najdu linguistics jgħidina Chomsky. Ekko sajlek. Naħseb kellu ġibiti. Għada kif dit l-istoria. I'm like, possibly li l-ewel wieħed. It's a match. You know, he's so like, ma fxjallem il-liġi. Like, vera kien. Prinċep. And I'm like, oh my God. Tick all your boxes. U Carlos, my great friend, għalli, għaxin man kunx nittaqa maħom l-ewel. Carlos support. Jiena man kunx nittaqa maħom l-ewel. Allora najtan on nitċetja u Carlos għalli taħli l-ħin titċetja. Batajdlu li ħat nittaqa mija u għalli ma tox taħli ħin. U għatlu sma jek titnittaqa u nar is-sibt. Fl-istess konverzazzjoni, għalli xaħġa on the lines ta' għaxin għatma, I never, maħer ma għandix bil-Inglis, għax kim barran. Għalli għatma ħassejt imħabba. U kim għandu żmien? U kim iż-żewġ. Għallu kif bqajt, kien qabel kim iż-żewġ, kif bqajt ġo dik ir-relazzjoni. Għallix ma nħoss li jien jista' jkolli xi ħaġa ħjar. Ġiet, isu dan, ma jemmix fiħin nifsu bizzejiet. U jifdaqa wahda. Di l-ewel kuntat li kella fuq Tinder ma' persuna wara da. Et jgħid li tipo jien naħseb li ħadd ma jista' jħobbni u affarijiet. Jien nihka ħirġu mir relazzjoni. Et jgħid li daw l-affarijiet. Tipo għal-ħars nittaqaw jisir jġennem fuq u jiena. So write your alarm bells. Right, alarm bells, għatlu ħamma nħarġu klib ġejja. U ġejt l-ura kluħu paċenzja ħar ma nittaqawx is-sibt kif għatlu hekk. Qabat jajjarni u joffendini u xor u slat u l-univers jobodni u d-dinja kollha kontrija. U jiena bil-biża. Il-kanuni kollha. Jiena bil-biża. I'm so sorry, jiddispeċi. Għabdej nibza, un-bat għamet nizbaħ ġematej, noħarċ il-klip jek nitċekjaw xie karozza l-mux. Inċepilla għari, right, ok, Ustja. Mazda, ta' xie l-ewel esperienza. L-ewel wieħed Madonna. L-ewel klik li sad, bet fuq Tinder kien, imma mbagħad l-istess argument tista' tinsertak tajba, tiltaqa' ma' persuna kif ġrali fil-passat, ma tistax tajt. Tista' tiġri. Imma how is the way to do it nowadays? I don't like it. I don't like it. It's one of the ways. It's one of the ways. It's the quickest. Għaxed jien niftakar, ma Illum mux kollox instant gratification.
Edemmek, all right, illum ma diskoraċ. Issa mela, nisperaw l-ġimma diħla tkun hemm. Għala ma ġiex U barra ġimma minn diħla. hekk ma tafx l-interessi. Tistenna. Xej, ma ġimma tej wara, all right, ma dik il-klik. Fuq Tinder taf, jekk kifejjib, ċek jagħmel ġim, x'inhu ma l-interessi tiegħu. Kollox instant, now. Mhux kif konna Mux aħna. taf, li għallek taf. għallek. Da jista' jkun dipenġina għana mmur il-ġim kull jum ma tiġilek. U jinġi li kelli ġifieri li gidbu fuq kemm attwali, dik taħraq. Ikun Għalix aqsar tikteb, għalix Why would tikdeb you lie? Li ħadd inqabad, so. Eżatt, Xejn xejn nintaqgħu. le, U jekk jiena 167, kif qed tasal li saw men. Għalix għed toqtaj Għax xed tikdeb li ħajja saqlek sar cupcake when after 10-15 minutes she's going to find out. Exactly, yes. Pretty obvious, so xifimni. Madonna. That was below the belt. U jiena nitħallos għad ninduna. Mxekka għal-madonna. It is superficial, but it can work for people. Yes. Exactly. No, listen. It does. It Għajmek, saved many people. jiena tqajt ma' persuna super importanti ħafna fuq Tinder. Imma mbakkel li ħafna encounter, vera, Carlos. L-għed nabat mija. Għajt li vera. Veru. Asmajta, għajt li veru. Aqbel. Oh my God. Imma like 1 out of 10. Yes, one Okay, out of ma ten. mistoqsija li saddu rare. fuq. Jieni messi fuq Le, no, the same one. Li l ħansaqsi. Għat tamil sexting. Il-mira t-sassi. Oh, sexting. 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 Ma jessja ġenerazzjoni Sexting, my friend. One sexting. Le, għat ma kont barra minn Malta. Xiex. Jina, No. mara Malta. Jew bil-kontra. Ġiri kontu mifrudini jew. Ma sekku. No, jina ara, Sexting is all time. Having Sexting. sex on Tibatu text. messages. I Like want to do this, xintliesa. you want to do that, I have- want to do this, you want to do I would like that. to lick your areola. Yes. Tagħmel Google search kif tispellija. Ma tkunx toħroġ lok aero, bizbal, I want to lick your aero. I don't have aero. Le, Le, biex barra tarx sexy tarx intellettuali u koll, li taf tispelli Taf tispellija, għali. Inkella terno, Oh, fem? Abigail. Johnny, jek tispelli ħazin waqt il-sexting terno. Oh, guys. minni. Eja spelling bee. Di intelligenti, di intelligenti. Dan il-ingis with triens, ma tafx xinima. No, għax iftakar, Mariana di 51, li 20 years ma kersti. So, Manka ma kersti, jista' jkun. yeah, but... Pajzi differenti. le? Ftit. Meta tqajt ma kersti, pretty much bar illi meta jiena sifirt ftit l-emolaw each other every day, so it's not What? like we've been with each other every day Yeah, since the day Tkellmu ċar. close. Forsi naf darba marret erba' tim Londra. Allura batim toqgħod minn għajn. Erba' tim is like, oh dude, make sure you fucking water my plants. All right. Take the garbage sexy, out. very That's the sexting that I Take get. the garbage out. Tisix tifran del-privat, all right. No, but Mendi, għad kellek. I'm a Le. generation late for everything Le, on jina text. kelli, We are. Sexting. Aħna laħaqni. Sabiħ, jaġobni jena. Darba Peppi Batta ħadi Sexting. mal-Francis Zamid Dimek li Dik nafa. Jina għandi waħda fuq Peppi tajba. So. Batlu messaġ bizbal. Lil Peppi u Battal Francis. Peppi rrit jibat il-mendi. U minn flogs batu l-Francis zammid dimek. Maġbat, sorry. Għallu xaħġat nimmissja kaxin kontem. Ma dik- Irridek u nimmissja. Tiġi. Insomma. Fim? Nimmissja. Iġri tiġi insomma. Ma kif It was U embarrassing. Francis irċafiet. Minan Peppi. Mandi What the M hell? u Francis F. Għax jien nasib l-aħħar persuna forsi li kien bat lilu. Żgur li kien żballo, that's something we need to. Le. Għax kiku, per esempio, darba, mux Scoop, you never know. darba Scoop, kont qed cinema ma' ħabib tiegħi. U qult qajt ma' waħda li kont qajt, insomma, li kienet nurse, qajt magħha xi tliet ġimgħat ilu. Nurse? Nurse. Ħavana, di sitta fil-luq għaxi li l xina t-duħol xoħol issa. Għal-badu naqattara ċifri li ħansib l-isptar. So, wara lej fi xopni. Insomma, u dajt maħħa rajta s-cinema u bat il-ħabib tiegħi li kien jafu l-lustja still looking very hot. U batta li la Badda warta, I said, that's how I feel right now. T-prova, għaxi li għaf. Le, jina għandu waħda tajba fuq Peppi. Dak konnox maħad barrani. U ktibtlu bitċa ta'
vera passjonali. Elogio erotico. Fizmin xaraba. Bizin xerba, u bizbal battu l-Peppi. Battu l-Peppi. U Peppi kien qiegħed ġo meeting vera importanti, ġo l-kamra l-oħra. U malli narħ sending, tibtakru kif kien vera slow sending. U int cancel u L-battery, kolla. U bat sent. Mort. Għabat il-mobile. Peppi, nistan ħodok il-mobile, jek jorba. Għala, tin il-mobile, ista. Għala, ħattu, delete, għajtu. Kont lucky, Yes, kien hot ħafna Kont lucky, imma. Kont lucky li ma raħx. Eżatt. Oh my god. Salud. Ma li rajtu Try and get out of sent, it. I'm like, oh my god. Ma kelli fawl, dak kien li għana għasnat nasi għat kelli fawl zek li bacċa ħagġa li xaħad bizbal. Darba milta. Kelli. Carlo senti. Oh, my turn. Iwa. Mela so. Illa, Carleja, madonna. Ġesu. Mela Abigail, lilek, illa l-ġanna. Lili, ejja, Illa ġanni. l-ġanna. What is your body count? Mela. Stenna. Stenna. Body count. Let's explain. Okay. Staħseb li Xini skontuk il-body count? qabel ma jedinna ġanni. Body count. Either your measurements jew kemm tiżen. Mela, No. il-fighter pilots fis-Second World War kienu U kull jgħu ma kemm nizzu aeroplan. Jamlu Kemm il-nies. Le! Kemm il-qatt ma nies. Tasib jien Mux intet li fighter pilot. Illum publikament għajdilna kemm il-nies. Kemm irqat ma nies. Ma ta' Mela. fighter pilot ċandax ta' sam. Il-body count tu. Allora body count mux fighter pilot. Bele, il-fighter planes fis-Second World War kull ma ta' nizlu aeroplan. Jgħamlu marka. Jagħmlu marka fuq il-cowling tal-aeroplan. Ok. Għajdinna ġanni. Mela, it is not as high as everybody thinks. No? Okay. No. Because I started late. How late? 17, 18. 18 is not that late. Well, I know people at 14, 15. At 18 I started. Jena 19, inti. Made up for lost time. 18. But Le, I qabel. made up for qabel, this time jena. as well. So. there you go. Qabel? Kem int? Xi 16 naħseb. U Rajta, jien 19, jien l-ħar waħda. Lejna xi 19 ukoll, 18-19. 18. Jena kont nerd meta kont żgħir. Imminti you made up for it. I did make up for a bit of lost time. Jiena niftakret kull I weekend didn't. waħda differenti. No, you don't always sleep with That's them. a perception. Eżatt. Le, ma Keep The in mind, body ix affarijiet. count. Body The count, body aħna count, the tajdu body count. penetration. Yes. Mux kemmer, it's embarrassing. Mela allura 7 Tipo- Third base, fourth base, Tipo whatever. jek titfall kalzetta 17. ma wiċċa ħaddik ma tot. No. Lejna I am not one of the... Jien laqas et najt tonsil tennis. Kazzetta ma winċat. Come on. Jiġi mux et najt laqas getting off with a girl. Le. Għax aħna konna namlu competition. Getting off xieġi fija. Tongue. Yeah, body count. Body Like, Bless us, I have fucking... But I'd say between 30-40. La, waqallu. Ow, what a lot. Mux għali, I don't know, but... Shut No, down. le. People who use Tinder. Għamiltek għax inti għattajli tuża Tinder. Mux inti. People who use Tinder. 30-40 Let can me be... specify that I don't have a high body count at all. did you see this? Wait. Sorry, Mirko. Ġoħra, jena eċt the AIDS scare. Which was not easy. So it wasn't wham bam, thank you ma'am. It was wham bam, hi, how's your mom, how's your uncle? I met to sit down for lunch. I love him Sunday movie. Yeah. So I was disadvantaged. I live today, it would be a different story. Maybe. But Imma jina, you get attached, ta' ma t-torqot ma xaħat, jina ra. Le? Emotionally. Jien minix kapaċi, jina ma norqot ma xie 20 ruħ. Ma nar sport il-ħagġa. Yo. No, it's You used to not get attached, imma tfajliet un bat kienu jġiġi jibku Kontek jew le? Yeah, I was Tajt bissi. Le? ma Għatma weġġajt il-ħat imma. Konvint li Le weġġajt. tipo kienu jridu Le, ku inti konvint li tipo weġġajt għatma in-nies. un bat ħallejtom. Mux daqseg, konvint li veġajt in-nies, bat mux konxjament li Le tipo dismawija. Le. Le, imma ovvjament jena. Imma per esempio għatma xaħat, tiffissa fuqek. Kien hemm people Fim? cases like Għax that. naħseb in-nisa they get attached.
Yes. Manka l-ġil dik it-test. Ma n-nisa aktar. Aħna għanna oxxa naqra differenti. U anka, keeping in mind that mux who I was, but if you're in the public Le. you're like, Let najdlek, ma li tfajt li dik il-kalzetta ma wicċet najdlek. Le, bisser tamma vera kont xismu. Kont il-marufek, tipo. again, nerġanajt, it's perception, because... Taħseb. Le, ma l-fat li kont taf kif dak il-ħank. Mux perception. I think it was just popular. No, I promise all the women, the girls used to say that. Vera. I think so. No, foħlok na għaligo. No, U inti għadek kamaltek, u għadek kamaltek. Min juża Tinder. But keep the age thing, jena konna ħadem għal-barranin. So it was an easier, because it was a much open leg. But it was during the AIDS scandal, the AIDS shock. Jien niftakar, aħna morru l-klinik, nħiddu HIV test. Istra. U nipprintjaw il-t-shirts HIV negative biex nkun nistgħu paċi bil-morna bil-barranin. Because I'm HIV negative. It was funny, but it was fucking Serious. U darba morna, għaxana konna morru, issu kull 6 xhur morna għamlu HIV test. U għaxana konna ordu mal-barranin. Konna naħdu għemmek dak inxonna and it was easy. It happened. It-tfajlet Maltin ma kienux jikkalkulawna. Imma protection u ek. Yes. Why Xorta. didn't Dak iż-żmien qed titkellem talking 1990. Dawli u jduru mal-barranin fis-sajf. Mela fix-xitwa. Il-guys kollha waħedna, nagħmlu xitwa bejnietna u ħadd ma jqisu jikkalkulana. So inti mbagħad fis-sajf it was la playtime għax jiġu l-barranin. X'aħna konna xogħol hemmhekk but automatikament. Għalix ma kienx jikkalkulakom il-Maltin? Because Għax jibżaw. għax you're the guys li That go with the foreigners. ġerrew mal-barranin. So aħna konna minna many years, just the guys konna Issa kikata mhux 10 marġinali. ruħ. Per eżempju, fix-xitwa. Ma tagħmel xejn. Nitilaw l-airport, naħdu dej runway, u l-aeroplan. Nilabu noli. Mbagħad jiġi s-sajf? But Easter and summer was playtime. Istra. But we used to go more nġibu l-HIV test. U darba kienem, naħseb niftaħar kun jom u paċ. Konna morna emmek. U dak wara ġimgħat morra riżultat. Konna ġajna morna, klikkali ħana ġejna riżultat. Paċ tal. Ma nafx, konna morna l-klinik jirilli boffa. Għaw kien xukjan, I said, oj, għaxem minnkom pozem minnkom negative, bil-mot. Għaw, u kessaħna. And then he told us, Tara, he said, mentkom xed tilabu l-lottu għaw. This is very, very serious. Yes. U kien dana prietka ta' sija li ġabna kull. Sewa. But it wasn't as easy as. No. You know, keep in mind again, kondom kien għalla £1. Yes. So it wasn't cheap. So kemm il-lira ħakom Kollox fuq. bir-Russian, you know? You really have to. Kajt nistaw nerġaw. Investiment. Kont tisti tixtrihom? Le, no, xumbat. Kondo kien investiment. Le, niftakar mor nixxi għal-bidu kon nissi. Għal-bidu kon nixxi. Kont issi? Chewing gum, deodorant, gel, u tfawem. Ma mbagħad you embrace it. Is listen, but I know I'm doing the right thing. Ġiri xeba, fertu taħbile. Ma mbagħad kon nixxi mant biżerija la babati. Kon najda, pakketta 16 weekend tajjeb. You know, but you make a joke out of it, because you know you're doing the right thing. So, għabel kont droga. U titfaw fil-wallet u 8 xhur għadu hemm Imma għalix, u istra, għalix, why is... Le, ma kienet. Le, għanitħon aktar fil-filosofija, għalix is-sess u għaddaqsek marbut ma' sens ta' mistija, ma' tuwa xaħġa. Ja, tan naturali, tan sabiħa. That's how we're brought Le, up. ma dika Religion. Eżat, religion. Like embracing your sexuality is like so important. It's very different today. Ma dak iż-żmien it was this, I'm talking Le, ma 90s, early 90s. Is-sessualità It's hija different today, sabiħa ta' mens, sabiħa mens, imma jekk għana ma tkunx taf x'qed tagħmel, tista' taffettwalek ħajtek għal ta' ħajtek. Għaxek inti ma' attenti, tista' jkun baby, tista' timrat, tista' tmarrat. Sabiħa mens, imma jekk Għadni sal-lum. tużab l-ignoranza jew Father's Day, lack of nitfihmu knowledge, you're asking for trouble. Father's Day nitfihmu. Qed jinkwit. My name is Wolfgang from Germany.
My mother tell me. Le, no, Oh, Papa, how are you doing? Le, għana I'm also DJ. Mela ħit, mux ta' mela di ta' DNA test u tella dakta, għax isibuk naħseb. Il-lista tajba tajba. Isma, ħanamlu l-axar domanda. Min għandu domanda li vera jixtieq jagħmilha? Jena għandi kif fajt l-axar wahda vera tajba tiegħi. Jena l-axar wahda li għandi. Tixtieq tagħmilha? Min għandu domanda li jixtieq jagħmilha? Eja, xaħat għandu domma jamendi, jgħet nħoss li inti. ta' sexuali. Fuq għalla, fuq l-univers. Sibtu sex program, da jew. Le, esmani, ma jina għandi kurzita, x'taħseb Abigail? Ejja. X'taħseb dwar gender quotas? Mistra? Where did we go here? Oh, God. Where do we I have a very strong opinion about this. Ma naqbel xejn magħhom. Għala. Mela, I understand where they're coming from, ma naqbel xejn magħhom. Għala. Because inti tajli, mela inti mela grupp ta' xamin issa jkunu diretturi ta' kumpanijiet nivvinta. I believe purely meritocracy. Mela, jek ikun 8 nisa. Nistaw ma n-argumenta ħiela? Yes. Unaċċetta l-argument li memx l-opportunità equal opportunity biex nistaw irġiel li kunu a similar platform, but then tinix tajdi tittażil li 4 nisa bil-fors. Disa nisa, mux jekku ma tajbin, kolla nisa jekk Mela, jiena ma naqbilx ma gender quota, pero nista' nargamenta ħielek. L-ewwel net fil-pajjiżi kollha fejn tużat kien hemm, ġifier there was a significant increase and then eventually. Naqbel u għalhekk qed ngħid. Secondly, bżonna to get things moving. Eżatt, biex jiena nara li l-nifsi bħala direttur, għax qed nara xi ħadd ieħor bħala direttur, ma lajn bħala tifla ta' 16 sena, għandi dak l-eżempju li jisma', ġifieri. No. Għalhekk qed ngħidlek għandi argument, I don't agree with them. Because jiena li kważi tal-Parlament illi inti tħalta xint mara, mux għax inti kapaċi, għax kellna bżon nerba u inti. Eżatt. Baħnan, imma kellna daħluk. How do you feel about it? Eżatt, because jena tħalta għax kellhom bżon, iso jettajt isma, fil-futbol tikollhom żewġ paħaħi. Eżatt. Idħol ġan, għarek, ma tħaltax paħaħi, mux għax naħra fil-futbol. Emmek ma naqbilx, imma kif qabel naqbel li hemm bżonn ikun hemm. Per eżempju, nisa fi politika. Jekk inti ma have no child care facilities, ovvjament, mara if going for the traditional woman, tajt isma, jiena ma nistax nitlaq it-tfal għandi ħajġbor. If you have given the opportunity, l-istess platform mela r-raġel tiegħek jista' jqam ix-xogħol li jmur jiġbor it-tfal u inti tħol fil-politika. If you have an equal platform, then it is purely meritocracy. If you're good, jekk għandi bżonn board, għandi bżonn 10 minn nies, kolla nisa jekku ma kolla tajbin. Jina għat, saħna mpiegajna nis, we never looked at someone dit fajla, dit taftuħdilna l-maternity leave. Brava, daħħal. Ħazin, keċiħ. Never. Jina, issa naf, l-em kumpaniji li jgħidu Għat inqabad di man, ħjar, għax expensive biex ikollok fajla. Ġiet għamlet sena taħdem, ħadet l-exit xhur għax inti t-replace, I'm being rough apposta. Unfortunately, yes. The realtà hija li jekk hi aħjar minn anybody else. Yes. Ma can I say something? I mean, nowadays, but gender, what is gender anyway? So we can't say male. Okay, inti għat tiftaħ another box. Which I We are going into a subject that I am terrified of tackling. It's there. There are so many. I will get cancelled in 8 seconds. How many are there? There are many. Huwa suġġett li ħafna wara u jien ma nifhimx fih. Eżatt, waħna ma nifhmux fih. Mhux ħan ikkommenta. Il-ġenerazzjoni tagħna hija it predates this kind of Eżatt, u jien ma nix wire jgħal biex rispondi. It's good. Imma ma nħossniex jien nibża nitkellem fuq għax inħossni I'm walking into a minefield that I don't understand. Imma sorry, imma tajjeb li nikonna ngħixu f'din dinja. Fej, if you're gonna discuss something, you're walking into a minefield and you get cancelled. Jina dit tip ta' dinja. Seħna, nitkellem. Dit tip ta' dinja ma toġobnix. Le, ma toġobnix dit dinja. Nistaġ ħaġa. Dit dinja għaddejja minn tranzizzjoni. Mela, għaddejja minn tranzizzjoni ta' dinja
repressiva li żomm kollox maqful u U għet nerġaw morru għammek. Le, żomm. Għet nerġaw niġu repressivi, ma nistawx najdu li rridu. The minority now. No, but we are being repressed, ġifiri jena ma nistax najtek. Din dinja ġejja minn dinja ta' repressjoni li zammejna kollox maqful l-sess tabu, homosexuality is wrong and all that crap. U sejrin f'sitwazzjoni fejn qed naċċettaw xi ħaġa ġdida. Issa. That's fine. Issa, żomm, sakemm ma naslu to the new optimal, ħanamlu, we have to go to the other direction. Jivri kollox open, kollox we are experimenting. Problema li mux li għax kollox open. It is a learning process. It's the opposite. Jiena mandi labda problema li kollox open u kħat jagħmel li jrid. Imma kulħadd jagħmel li jrid. Mux għax jiena nitkellem kif irrid, I am being cancelled. Imma dik dejjem Jew kulħadd jagħmel li jrid u jien ngħid li rrid, jew nkella ħadd ma jagħmel li jrid u jien ma ngħid li rrid. Imma ħanajdlek. Għax inti cause you're a woman, għax inti mara, issa ma tistax titkellem. Eżatt. Ma dil ħaġa you're being cancelled, it's part of the process of acceptance. For now we're cancelling you. Eventually we're going to say, is it right? That's a bloody contradiction. Imma that's how it works. Cancelling is acceptance. Aqra l-istorja, aqra history. Ek taħdem, dejjem You go all the way, you can come back and you go all the way. L-istorja, this is something which I very strongly believe. Il-pendlu tal-ħajja. Mela, jena il-pendlu tal-ħajja. Mux għamalla. Manġalli zammit. Ma jt t-tortija għax t-tandek dik l-imġa. Il-pendlu tal-ħajja ġanni. Dijen. Mela, mela. Fil-passat, għajn nitkellmu fuq, let's talk about women opportunity. Konna extreme. Exactly, no way. No way. Eżatt. Issa, għax aħna n-nis, il-popolazzjoni ġenerali, ignoranti imma, ma nafux ngħidu di hawn tkun. L-ewwel ħammurru naħlu. Imma dik hekk bil-fors. Mbagħad ħadd issettle jaw. Imma dak huwa l-pendlu, bro. Inti jaqbad pendlu fin-natural. Jibda u ma joqgħod. Issa palissa qegħdin one of these ways u ma jerġa' ma nafu li aħna eventualment whether you like it or not. Hemm ħajja. Da ħajjagħmel hekk. Ma jiddiki tajt isma' bniedem li għandu intelligenza eċetera. Ma nafux illi da miflok joqgħod jagħmelek waqfu fin-nofs. Il-problema taf x'inhi, dik dejjem kemm id-dum. Le, dik dejjem ħad tiġri, il-problema mhux hekk li waqt li sejjer hekk. Xa jiġri? Tista' tfaqqa gwerra, tista' tiġi epidemija, tista' jiġi terremot, tista' tiġi kometa mill-ispazju, ma nafux. Imma il-proċess, all things being equal fil-physics, hekk ħajġri. Imma all things are not equal. Issa naraw. Let's enjoy the Ma jena dejjem ngħid, pereżempju, hemm ħafna affarijiet ta' nafu li aħna konna mela slavery, konna qegħdin hemm. Tajjeb, ħażin ħafna. Mela ora, naw issa llum il-ġurnata tal-limna ma jistgħux nifqu hawn le, issa rridu mmorru naħa l-oħra illi jekk inti a white man jekk l-ħares qatt tissemmi l-kulur beige, racist. Qegħdin hawn. Kemm tittoqgħod ngħidu nivvinta, right? You're black and white, those are two colors. Imma It's the middle, it's here and jiena there. naħseb, it's always our need to belong. Jiġifieri meta konna hemmhekk u kien hemm l-iskjavitu eċetera, I belonged to the higher class. Meta ġejna hekk, I belong to the people who are not racist. I belong to a group. I have to condemn. Dik dejjem, u dik aħna naħseb So in-natura dik tal-bniedem. dejjem ħatkun. But jena di tal-pendlu just we know the middle is where it should be. Let's just stop it there. Imma Let's things don't being have to equal, swing. but all things All are things not. being enough. Imma if it's in the middle, some are out, no? Le, jenet najt, for example, mela. Equality is equality. Equality. Equality should not be all in men's favor par kien qabel. No, U palissa no, qed iddur alright. ftit, ma niftaħ kaxxa infernali. Favur in-nisa. Favur in-nisa. M'għandix tkun hekk laqqas. Le. Issa tajt li ma hemm bżonn Imma- illi minn hawn tiġi hawn. Bil-fors. Biex terġa' tiġi hawn. Bil-fors, aħna tant abbużajna biha. Għalhekk. Illi bil-fors illi issa ħajkonna. Yes, imma jien qed ngħid imma. Mbagħad tiġi hawn. All things being equal, knowing where the final position should be. Nistgħu Imma- nkunu maturi nifqu hemm. Neħe, nista' ma ngħid nistgħux. l-aħħar Ma ħaġa. nafux. L-aħħar ħaġa jien li niddejja fuq di tal-cancel culture li meta jien qed nargumenta ma' xi ħadd, ngħidu pereżempju fuq l-abort, right? Okay. Jien inħoss li diskussjoni tal-abort ma saritx healthy f'dal Pariż għax jekk jiena nazzarda ngħid pereżempju il-pro-choice. U ġieli tkellimta magħhom di. Jekk jien għandi hekk kwolm għax m'iniex ċerta fuq l-abort li mill-ewwel tiġi attakkata my body my choice, eċetera, eċetera,
it defeats the end. Għax jekk inti tit fl-ħar mill-ħar t-konvinċini, you have to sit down with me. And we have a quiet and peaceful conversation. Attack will never open the mind. Peppi lived it, Xarabank was not Xarabank idealment kien program li tidħol torb soluzzjoni imma għax ikollok varjetà ta' nies. Ma jista' jkollok soluzzjoni. Le, ma diskussjoni dejjem jista' jkollok. Diskussjoni. Discussion dejjem jista' jkollok. U jien dik li nixtieq. And that's what cancel Ma culture. xis-sibt pereżempju kulħadd kien jitkellem durant il-grow. Ma sfortunatament, I love that program għax issues were brought up there. Imma ma nuża kelma l-ignoranza ta' ċertu nies, ma forsi il-nuqqas ta' intelligenza. Illi kienu kien hemm argumenti, tajt ma dak argument bażwi. Ma għandekx għalfejn tajda dik. Il-fatt li titkellem fuq Le diġà le ħafna tajjeb. Il-problema li din il-cancel culture ma tiġix minn nies li qed jagħmlu argumenti bażwin u ignoranti. Tiġi minn nies li huma edukati u li suppost qegħdin hemm ikellmu bħal nies u jgħalmuk. U minn flok jgħalqulek ħalqek u jgħidulek. But that is the culture today li jena jekk That's a inti għax problem, ħaġa it has to kontrija. change, it has to change. Nistan xejjer erba' tibnadar, homor li fejtek. It's a problem, it's a problem. Ħajkonna nagħlqu. Ma tistax tiftaħ li argument bħal daw tal-għani. Ma xi tittamel. Xina palissa Issa mur id-dar u tkellem ma' cancel doggy. culture għandi big issues maħħa. Bar. Hopefully tgħaddi. Ux taddi. Huwa parti mill-proċess ta' growth ta' Eżatt, soċjetà. hopefully tgħaddi. Issa, il-question is it growing or is it decaying to... Something, We'll see. Jena naħseb I think it's it's growing. peaked and it's no I think it's peaked Anka and jien naqbel ma' It ġanni. it's lost its Jien dik is-saħħa. il-ġenerazzjoni ta' 16-17-year-olds qed jarawha li din mhix ħaġa. eżatt. Pereżempju anka ġa jgħaddu żmien bl-idea tal-woke. Yes, yes. Ġabdi, dika yes. Yes, sorry, the woke movement has been Allura, Issa, ma taqbel miħaj. It is not decaying, it is transforming. Yeah, ta' nerġam dar pendlu konna u erġajna. Il-pendulu. fissat fuq il-pendlu, Il-pendlu sabiħ. Jekk il-pendlu ma jaħdimx. Il-pendlu. La, huwa li jiġi fin-nofs il-pendlu. Thank you very much. Saqsil min guys. jaf. Ġanni, bajda u l-affarijiet fuqi. Għajdilom li għandi body count baxxu. Naf it-għat biex Għatle. Ox body count. Hey, on one hand or on two? On 3, Le, on two. on 7. On two, you know, one. On one inti. Inti sibt il-peppi ta' 70, mux on one. Kem sarħin? Ma kien hemm meta ma konniex flimkien. Kien hemm. Ma xor, ġur on one inti. Yeah, one. 3? Yeah. 3? Three. Nistraqtajtu. On 3 hands il-body count. Le, on 3 fingers. Fingers. So that's 3. That's fucking 3. What the Ma hell? nafx kemm, eżatt, ma Ma nafx. tafx, dagħax. Ma għawek zgur. Inti, Carlos. Tfajta La, wasa. jien mandiġ body count. Mela ħija ħafna da. Jien ma saqsejx il-question. Guys, thank you tal-li ġejt. Isma ħna kolla dni. Ma jmux rajdi, ma saqsejx il-question. Tibżax, Imma iktar jew inqas minn ġanni. Iktar jew inqas minn ġanni. Tajjeb. Risposta ħadnija. Cheers. Grazzi tal-li ġejtu, għattu gost. Thank you tal-li ġejt, what a beautiful... Oh, John, thank you, Mandy. Għattu Well gost, done. guys. Ħafna. All right. See you next week. Grazzi, guys. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK.